Ia, eu folo fatu le tātou tautua, le au nanga si ufonga le tai a fou, fai pea i aso tai tasi o le vai aso. I le nei vaenga o le aso lulu. Today is Wednesday here in the state. Taiao, tomorrow would be a special day here in America. E ona outou silasila mai i le fōlinga o lau background i le nei aso. Ia o fua na o le whiangai o le nei atunu ma le whamanatuina o le aso o latu leo whaingoe ro ngoa. Ta ua o le aso whaafitai ia po le Thanksgiving holiday. Whiangai ma le nei atunu o Amerika o Taiao. Pio lela whangaina ia nai mea ia tu te vai mai o si o mia tuai ia lau background nei aso molo to silfia. Ia taua nei aso. Taua ia nei aso malolo whiangai ma nei atunu. Ua le o pena foi au whape foi ona malolo ai a onga whanau mo le vai aso atoa. So le vai aso atoa lava le nei ia sa mai ai la songa fua se ia pa ia fta to fo ia whanau a onga ia songa fua le vai aso fo. Io ia whapena fo ila ia tia u inisi o porkalame o wanga ia i tolu le vai aso. Tau to o fo ila ia o porkalame ia i le songa fua o le vai aso fo. Ia ona o le ua malolo te ngai ma le aso whaatai te ngai ma ne tunu. Au eva ai meila i se suinga tunga o fōlinga o lau o au tafa o lunga o lalo ifo au. Ia o le nā. E a fua mai ia ona o le tūlanga ia o mea bi ona whaailo atu. Yeah. So Samoa ua a mai fo i te mai lo sui fua mna wala i le nei vaenga o le fiafi ia o le ua atu tatu teimi ia le atu e tolu minuti tali tu lai lima tau wawav te isi le tatu por kalame le nei a fiafi ia ona ua maua vanoa vave o mai le fale vave le nei aso ia pio le ala le ua tau vave amatatuai ia le por kalame ma le tatu paanga masani le sunga i le tau ili li sunga le suafa, sunga le matua ia ole le ala taua ia ole a mawhiangai fo i mama whaatano atu i se temi o mua o le nei aso. Ia ae mo le a matanga lava i o le tatu tautua ma le au unanga Samoa. Ia e le mwhaia o na ave sealenga whaatai i le atua o na o lana mea lofa taua mo oe mau. O le soifua ina ia a o le ola i le nei tūlangi o lo o mātou tau pia o na tau tua tuai. Melea ia o le ua whasoro fo ina poisa e mātou tūlangi io aru tatu am tanga masani lava io tātou ke fo ia na ua malu ifo le fiafi ua tangi alisi so lele ni alisi a mātou nei te fiu tau whaarongolongo se mea tau se tangi alisi nei ele eni me whapena nei io pe o le tangi o alisi e whamatana mai ia i tātou o le are me te tau ana whai te mile le ali i e malulu mai o matolo to fatu nei foa i maia le loto fou le loto lava e lelei foa i maia le loto fou
le loto lava lei for imaya le loto fo le loto lava lei o matoloto au ngata o oe au ngofi ai ngalu ma ia mama mato te oli ai for imaya le loto fou le loto lava lei for imaya le loto fou le loto lava lei ne inau nau atu I matou I mea a le tino nei ia fi ia Yesu ma mea ma ilunga for imaya lelo tofo lelo lava lei for imaya lelo tofo le loto la lei. Whaftaitele le atua lo mātou tamaha. I oe o le anganga lava lea. O le vi ia ma le whaftai o lau fio e tusa o loa lofa whaiwhai pia o loa anga le lei. Mātou iai le nei atu nuu. Tae au e whamanatu ina ai le aso whaftai. O le anganga whaftai whaiae. O le tangata lava ia. O le ainga lava ia. E mo mori atu ia te oe I lau tausinga I aso uma o le ola. Le ngata o tangata nuu o le nei atu nuu. Ma so se tangata. O lo matou atu nuu I so se tafa. Matou te vivi I mwhaftai I lau fio. Ona o lo wanga le lei whai pia I mo I matou. Mwhaftai mo le nei aso ua e fuai. E papopo I whaitauina o aso o lo matou ola. Whaftai le ola ma le malosi. Whaftai le whaolatanga. Ua e tapena ina mo le lalolangi atoa. E fiai lo mātou nuu sa mo na lua. I o mai ia I mātou ma mātou no nofo I le nei atu. Whaftai tele. Ia, wala au lo nganga pa ia e fio mai. E so soani I se tautua ma se au nanga o le ata pena nei. Ia whamamanaina. Whamaurunga ina la au fio me o mātou whaia. A uma o no mātou whaia. Ai maua so vi inga. Whawhitai I ia la au fio. A ia awala. Tau mamau lava vi inga o mātou tangata. Ia, o le tatala. Ui mangalo mea umai lo wanga lele. Whamangalo I mātou o oio le atua. Whamangalo I te whamangalo mangalo. E te leto I manatua. Ni o mātou se mani o mātou a leo. Le toto pa I o eke risolo mātou o lii. O lo tino ma lo toto na whamalingina. I o lo mātou tangata angasara. I lo swawhai e su o le mwala aue. Amen. Ia.
ia ole na tu le ua te ai langi le tatou apolo ma fasangi vi inga ma faaftai i le atua ia ona na tausinga ngalilei ma na tausinga alofa i lo soifua ma ola mai tatou uma ia ua mafuai ona tatou olia manuia o le aso 26 o le masina o Novema o le patafiti o masina faitauina o le nei foi tausaga ia o le aso lusulona nei toe pālavana i aso o lo totoe ia ona tatou wanga ia tulo foi la ia lea i le faitauina o le o mai o le taualunga o le toe masina o le nei tausaga te sema ia na te au mai fo'i ia se swinga o le falongo swinga i le ai fo'i ia ma peona ufai atu e uma loa le masina e uma loa ia le a fo'i le Thanksgiving tai au na tau vai foi lai ua amata ia ads i lungo le TV o meo kirismasi te loa lo tau amata mata terminate pe o le tele a lungo TV o lungo le tio right after Thanksgiving tomorrow ia o a foi nisi o ala leo ia o le aso mo te sema a mata loa ia Christmas carols ia po pespesenga o kirismasi fatoa uma ina ua maea lelei ia le tausanga fouma o mai le ua yaso o January o le lua o ono ia pi o winga ia manga tatu foi ese foi fainga New Zealand ese Australia ese foi tatu tunu ia pi tau fapena ia le vava ai ile nei atu ia talu no o mai ia manofoi ia o taimi faapene lo tatou atunu ia ele mfai ona ngalo le taimi o le kirismasi ma le afuafua maiga o lou soifua ma lo ola o le atunu lenei pe o le ua e vaavai mai i le pe o le ua kau tiutiu atu faapea o winga i o le Thanksgiving a le malo nei tusa o le vaa e taʻua o le Mayflower na taunu mai nei i le lua o 26 1620 tasiono lusfulu ia tangola faia e lau maps pua yo les mai le 1620 i le 2025 te tango si faia e langa maps na lole e feitau ai po salo walata i le fase rau tausanga o le vaa leo le Mayflower e sau mai i mai tonu Great Britain pe tani tele o tangata na lato o ese mai pe o le history leo le o leo ese mai o tangata nei lato te le to e taria ina le me tau o le nofo nalo se pule anga fatupu ia faftai mo mau pase la male lima pase la male lima tau sanga talu le tu le mai na tau o le vaa le tau o le Mayflower na lato mai ai tangata i tau pilgrims ia e to tele tangata na mai se la usfu pase se la vaa tonu mai nei ua mari o le aso la nei e faa le it's not a celebration to the Native Americans ia po Indians Americans it's not a celebration to these people e le se aso fia mo tangata nei iai le faitau o le aso whanoa mo lato na pei pe ua pai mai le vaa lea e tele me nau mai ma vaa nau mai ma swinga fou o mai ma whaamai sau le vaa lea ma whaamai a o le tāu o le vaa lea ma le o mai Amerika o le sa ilinga ma lo a tangata o latu le to italia ina
ia to inga mafofonga fo le under kingdom under le lalo ola I lalo se pulanga fatupu ia ona fele na mulmola ana nei ia alo fai ia pe ole na pe ole taua le na mea fula na lai ana to baba ai ile atunu nei ia thank you ole pisi breaking news le a mai e mulmola to atolu national cards wa mari liu I o sofainga ale au fatupu fa'alavelave I fafoane o le fatapapai just now ia matautia fo'i na mea ia tele lopo ai le au fatupu fa'alavelave I o tusilsila tatou sa mo'i ai e moni ia o mea o lo tutupu I le tatou atunu ai pe le pe ia le au fatupu fa'alavelave ala iai o le au tutuafi ma le au ma le au loto leanga ma le au afo I le ngore o le au tau faleanga pe pauna au fatupu fa'alavelave ai le ini tata foi o mani fana ta fana nisi pauna me ai tu telo I o ai pe a fai le fa'atopetope ona foina pa ora o tala langa o tae au le Thanksgiving ia I matou le aso ai pe ngai ma I latou le history o le nei atu ele se aso o le tele o Native Americans ia po le avanga ia ka o Indian Americans ele se celebration mo tangata ia they don't celebrate Thanksgiving most of them ona pe folinga o le latuva ai pe wa invade ele va'a le pilgrims tangata no mai le va'a lea ia matogi pe ta'ua originals Native Indians o tangata pe o latou ava ai o latou tangata e ana la tunu me lana e tau ia le mafofonga they don't really celebrate Thanksgiving here in America ia pe o lona tau matamata mai o te tatonu le vaitemi nei ia o le ua tau ia le mafofonga folele ona ua tupu maola le tunu so ole saili malo ia wa ai la o ye faiga Trump o Trump ele kea ele milia matu nei ai te sila fia foi la tatu e ye o milia foi nei atu e fa media li lifa le malo e foi ia te pi media fa li lifa ile la tutela langoina ia le Republican apena e foi le media la tutela langoina ia le Democrat te foringa malia ia wingo mea pe a tatou malama le leile nature o le olanga natura o le soifona tole le taua le o le aso le o to va mai lunga o pisela o Krismasi o o winga na Thanksgiving tau nu le va ai nei le 1620 but to the celebration in 1621 I believe 1621 io na fai ai o le ulu ai whawhetai a I latou na tau nuu mai I nei ma o latou tō whaatuanga o fua lao whaatuanga nai tu te whaai mai o au tawha ia pi whapena o le nganga whawhetai o tangata ina ua tau nuu mai le nei lau ele ma o latou mautino ai o lo latou whaasino manga le nei ai va ai fola I tangata ia nau ese mai mumusu e ola I lalo le olanga le whaatupu le olanga le pio le olanga I lalo e ola tu te vai fola I le o mainga le building o America I tau mawhai ai ave ese mai ma le tufa Britania o lana accent I le ngangana o lana spelling I le ngangana
pe tau whaia le atu nei se mai le lalorangi atoa. Tango ne te sue masa ili na te tau le whamauni o tala le whaia i o Samoa. Ona o winga o ila tau nau ese mai male, le nau ese polau mai le waa le tau le Mayflower. They arrived here in 1620. But I believe there was 1621 was the very first celebration. But like I said, according to the Native Americans, it's not a celebration to these people. They don't. But I lay for like if I pena for la tatu what to know. Langa isia o mea to tino o mea patino. E le mawhainta tu taliaina ia ia e leo toe ia le mea na te minei mori mau e leo toe ia na me o le whai o masters ana ila ia masalo pe ana mua o te minei leo toe e utile e leo toe ioina ia tala na o le tofu o le tamauli malo na master o leo toe ia nei o na taimi i le malo nei io ai te li lope na tupu se me fa pena ia ai o le taimi to a mai e tangata nei mo le meo fai mapolonga le nei tunu ai mo te nei lo to iai ia mo mola ia le tulanga fa pena mo silfia fa stai mo sili ia o le winga na vai foi la ia i le fo i fuafuanga ma va ainga le nei tunu tau fa pena asia o tangata not really ele tau pe fa pe tu they ran away. Piu tangata fu ie le fu ile ngo le winga le pilgrims o tangata wa mai sa ili wale mana la tu ke le to mana o mia le meo le langa i lalo se pulenga pa tupu. I feel like le malor nei la tu ke le whangaina le meo le la tu te whangaina le presidency o le la tu te le whangaina prime minister la tu te le muri le iai fu i lalo Commonwealth to o ina a foi e te sirafia ai ma e malama i tsa o le tala le whai atu ai i le anga i mai o le o nei atu i nei e matua i ele talia. I don't know about nowadays, but ila the history, they really don't celebrate Thanksgiving. Your Native Americans, ya po ila to wata o initia yo intia America. La tu tele taliana. Well, if you put yourself in their position, kaungi se va tangata ia e tu sale lei yo mena te fai atu e tau te mara malama no e tatu si o manga maro tatu mane natural tatu fana na mem tatu ele tatu rola ia lea ele fengo fie foi tatu ai watu tangata take over fa pea tatu ro fanua really yo ele fenta e fenga tanta tu taliena e mo ia le o fase la uma le lima tau sanga talu na tau nuu since the Mayflower arrived here in America. 405 years is ai fuala va ia le fa tau sanga ma fai tau century ma fai tau fa tu spaia on anafi just like yesterday 400 years but tu ma fa faunga fa le fai tau winga wo omi le to ye ma se sa mo me le na fa se tu sang ola ma te mini i pe afuata to lu but o le winga o le tala le tam fai atu e fallinga ma nei le fa matala ina i nei America o le aso fa fitai it's a Thanksgiving holiday te ngai ma nei atu o lona history bena na le utana no to na fi te fa le fita no fuli le ia e le longo le lei i tangata na mua i no foia le nela ele ele la tu tele fenga tana la tu tali ia lo fasela
wale ai mase initia o toeola mai tangata na taunu mai le ia pilgrims o le ini wale ai mase si o toeola io ai o lo ave ai o tai tuitia pi o fa mai fo le genetics pe o le me pasi le toto la ngona pe tangata va ai o intia fo lai nei e tasi ale mele fa se e America ia na intia ia o le toe whaopopo mai whai whale leisa o loto i mo meo reservations o whanua. Ia ia whanua whaapitoa io e awele malo mo tangata nei. Tele lau intia na matu whainga luanga. They don't pay tax. Tasile na benefits tangata nei i le afu i le malo Amerika. Po o le ale mawalunga o tongi iai. They don't pay tax. Io le tasile na benefit le tunu ule na America bi e femitai ai ale au intia fo le total au intia matu fenga ruanga le nu fralo o tangata intia fo la te roe le tengi le na le po lunga ma wa lunga se me la te va ai tu a tangata le wela fo le mu le la lu le wela ko tai lo le tini na o ave ese le puro foi le io te betu tini to a tele o tangata le nu le fior le o le world wala io sama finga do ngai sama tu ila malisi o di samo ma tu finga do na e le anga fa mesole si ana va el meta utona yati o abilitini intia le wala usamo ia pi tele le awole le heavy lipa bo meta o le poila meka au tama o tini intia e tele a le o le layout feeder o le wela e pi o tele o tatu samo nga i le meta o le poila meka ia o le au penga lo nga mafarina Peye o nei vaenga o tala atu mea ia. I le tāu o fui o Amerika malona si o manga. Ai tu te wa aila o tau sa moa i le alofa fui le leo le atua. A wā ana tu uala e whapea ia e whapea Amerika e tu uala i Native Americans e le whapea nele development o Amerika. Io e fua la i mei ta tera tu nei ai e o nei foi la reservations sa mene o intia ia tu tia e va ai tu tia pe o le langa o le ua more nice i le te nei ua e o foi mo meo i casino o pingos ale o intia te vai ua mautu me uma pe ia wai o i Vegas ai e foi a reservations ko tia pe vai ata ti fanga foi ia so ia ele i well developed isi e pe o watali matua o lona brother in law e no for tene samo o le intia lona tolu o lona ona matua o le intia le fine o le tama o le samo so they own land in Arizona o fanua o le fine so te pasina me beneficial au intia te le fanua ia ale winga la na o tala sa mopi o winga i o le o tae au o le celebrate lo America ia le tatu te vai o fuo fa ele leanga fuo fa toanga le foina la tu fa ngai le manu le turkey o le pipi ia pe o vaenga o mo me o la fumanu o fatoanga o le nganga fa type of like I said the Mayflower arrived in America in 1620 1620 for to celebrate le pole lua to sanga after the arrival o le 1621 or 1622 the first celebration is celebrate ai le nga faftai o le taunu mai mato ai taunu mai le tunu nei ia matoto ai fatuanga ma amtari tiro la fasela to sanga le Bangor development of America ia wa ana fapena o intia ine
ele tatai o whapeni nei, ai o whainga ia le atua soifua. O whainga ia a le atua soifua I lana lalolangi. Io mai le atua, io I le lalolangi le whaatonu whalau o mea talawhia ngai, ma lea tangata, o lea tunu e maina te. Tusa taunu mai nei, o pei o le vaitemi tonu o le konka e foi. No, not Spain. Pi uma Spain e uma loa Spain, America loa. Pi uma o Roma. Pi uma le vaitemi o Roma. Se tango sisi tu sa ilia e. O ai lea na te konka ina le lalolangi le vaitemi lea 400 years ago. Mapun faso solonga o tunu una la tu pulela langi pe a mata mea tu tonu o Middle East. Pasolo I ta mirsanga lane ia alisana le sili. Uma alisana le sili fa sawe I sawe lo I Roma. Uma Roma, Spain, then America. Yala yo o mai termine. Lea o lo iai le terminei ia le te musu e whangale upu lea o le lalolangi. O lo maua le sa o lo tonga o tangata initia a o Hawaii e le o maua le nasa o lo tonga. Whaftai Samputele ia o le na. Sa pe o lea e moi foi ala o sa o lo tonga. Whanga e le malo tele o Amerika ia nai benefiti na mo tangata inai lo ai le sa o mat whamaoni. O tangata ia o ta o Native Americans po Indian Americans o la tonu na e ana le ele o I la tona e ana ia le vai fela fina mai foi siva ngo le tonu o Mexico e foi mai foi la tutam fe claim le state o California ai vai fela ia California o le tele o ingo cities o ingo o mangala o ingo tele ne fa ingo ia ia foi ingo Spanish tau fa pena foi le claim a le nu Mexico ia I nei le setting o California o le fa ma ninga o la utala e moni o intia e ana le tunu nei e le ngata o le history le vara ia manino o aita mai tia o ngama le lalolangi ato o benefiti e ave iai ele malo ave iai ele malo ia le tele o mea ia pe o mele o le tutongi o se tax o se la fonga io na foi la tatu te loai ele e ia tangata ele o ele mele o tutongi la fonga io ia tangata ele o ele mele o le afo o le tutongi la fonga e peila o le tutongi la fonga intia ona o le avia le o tangata yana le atunu le o mai tangata ese pai mo lato ai vai vo le presidente o le atunu o le i te milene le presidente o le tangata fai mai e loa na ona matua e migrate matua ale o matua le li o Donald Trump ona grandparents e migrate mai I le atunu nei io but o Donald Trump ia na whanau maula nei so le fai maybe on a grandparents are migrate so le tangata for original family America ia o le na o le taua le na o le aso lea whatever I mai nei lunga pisi la o Christmasi o ta ia na o sina whailoa e respect ai ia le aso atai au o fuo wha ele leanga e avea I le whawhetai I le atua ia ona ua tō ai tau nuu mai nei io I le atunu tele nei o Amerika serorai ia ma fai mo lato atunu fai mo lato tofi le lai a fuai ona o mai nei le atunu ma lato tam failo e fatu se malo e toma fai ale le nei atunu e se mai atunu uma o le nalolangi ma lato me fai
Io ai am ni le leia fa sa research na kilo le ai o ai foi le ngana Britania au tangata originally from Great Britain ai vai le mai nei mo musu tangata ni e fa ngale accent a Britania le tunu nei le tasi na anga mawinga e malama e tatu te e faingo finta to malama le history o tangata ni no ese e latu te le talia ina le meta ure pule fa tupu yo le la mai rola ia vai fula il faingo le nei malo ese fu lo na ia structure hierarchy ese fu lo na ia fatura ngaina yo o le ngangana e o fo ile spelling o upu Britania kasui mai le nei tu yo a fo le dictionary e ke vai ai e fai mai o le American English American it sounds funny but that's the reality Samoa o le reality na o la u tano atu atu tu ai mo wa ia mala tilo mala usa ili mala su mala wa bai e te tatu te malama lola le nature of life le te tala no so na uro tatu lola la ia le nei la fa sino manga le tua i lau ele nei io lea ua iai le mele ua tala'i le taimi nei tonu i Amerika pretty soon e a fo'i e discover ai e a fo'i discover e pe e fasolo na control le moselemi ia le malo nei ia pe o le tele na o tala fo'i e fe'ave ai e le fa pe ua mautinoa ia se tala a eru ne te sa'ili pe o to fiololo na moselemi le to tono New York ioe ia isi taimi a ua latu te alu e te vai te lo mo fia tata moselemi o lana la e fali to tele i tono California te minei e pe o le ua tau mafaufa pe na tangata ona o tu ran foi e se ele mea ai o le fasino manga tangata Britania mai America ma develop ile malo nei e iaila le va'aiga o isi tagata o le fa'amoemoea o le atunuu lenei o le mea na totofi e le atua mo le lalolagi ioe o le vala'auina lenā o lenei atunuu ia ioe e sa'o o e litasi se a intia ia Amerika le tatu o Cherokees ia po lesi tu ainga le fai mai si tangata Red Indians au intia ia fasino manga ia intia vai fula ia ese mamawa features o tangata ele tutusa Indians American Indians ma Indians tangata intia mai intia ese mamawa features datu fo linga ma tunang fapena o intia ini tu te pe va in Samoa le latu skin o le latu ia foringa e lo le ia foringa o le ioe ia fapena o nai talana o le te va ai tua i le tuanai ma le fiangai o Amerika ia malona tala fa solpito pe o le tau tele sia utei mile mele o le aso taiao ia le lena fa yo yo tatia wa mai fa fore matu chuki ia o le tau sa ili po ai se sio matu maromon mau le tau se sio matu fale ia po ai tonu tata le kukaina chuki mo wa ia te fia e a fo e deep fry le mea ke le fia le tau le ngau ke le fia a tau le ngau pa wale me te fia e o le stuffing me fo le a vi tutun a o le meat o le mea ia ai se longa o le o tama o si uta ba na ia o le chuki ato si na vai o na apau ale meat o kama ia e a o nga dry ka ke le fia ai
patu ua fai ma mea e whaamanatu le nei atu. O le si ai. E umana tau a mai tilo matamata iai, e uantia isi me lapis. Io e. E uana, no tama fau soli. O fia aia e nisi vaenga o le lalolangi. Ele se sela utala, a whanongo noma in tanta Amerika. O le tele ainga, e kau le Turkey. Na ai umale o isi mea le tōnai. Ai ka kia ia ka male sentai le lau ai, mata iai. Ai le whangainga. Ia pusa isa a le whai sisi whainga fure le penuti, pula se whainga whai ia whaonga. Au le tele o ainga ta te whai tia isore. I le se tūranga le lei, e le se tūranga mātango fie, i le whainga a le lalolangi o lo fia ai, ia o lātu tangata. Ia o nai tala nā, io e kawatuai ma le vaenga o la oporokalame mai Samoa. I le mea tātou tupu ma tātou whiola mai ona o leo i Amerika. Ia le fuila utara no wha Amerika atu ia te oe. Ia ma le history o le nei atunu. O lea ua wai lunga o pengata whailangi Samoa. Ia le tūlanga o le whamasinonga sa whatalua. I mean, sa whatamomo le sa tātou tali ai. O te lilo ia te oe po le aso whamasenga ina. A lea la utatou tilo le upu parangi fo le masani le fo masani tala no ele li utile patau te tala no uma le upu le upu. Justice delayed. Justice denied. Io pe o le utatou baba ai ia i mea ia o tula mai. O le whamsinonga le na mua uma. Mai whamsinonga uma i o penga palota. O na tia e se rola ia lea. A lea lafto a lau lea so le unga. O le whai unga ua mai. Ua tau tala tu mai ia i lato i e langolango ia le whatua tua i le atua Samoa tasi. Ma le whainga malo o tula i mai. Ona ua tau whai to ulu umala ua to olua. Nioe, pa useve, wha maunia so tula fono. Ale ana. Ioe. Ai maliela, ai baba i nira i, awa ana pa u neise po seve. Na te li lo tea se tupe o le poroketi. Whengo fie walan tatou tilo ia. A whaila sa o na whatosina se, ia seve. Na whatosina la seve ia na tupe. Iana la tupe. Ai a whaila na whamaunia fo i mare whatosina, ale ana. Whatosina la le ana i tupe o le poroketi. Ia pea tatou vava ai fo le ia i wha le mafau mo tatou tilo ia i pau oro na wa inga le lei. Ia o lea la ua toe fo i le tumalo atua. O sa fata momua. E toe sa ili so la tu sui. Paua le mea ta te alofa i ai. E whai fo i o le tumalo. Pesi umi i na ngata mea sa fata i se minsta i le tua a o seve. Stoe ina fui maono mi mio. Na ngata mea le ina o sa fata i le tofi mea tau tofi minsta. Lela ua toe pa i eisi o na whawhine i le tofi minsta. E talo whai sori. Ia, lele. I whea lea mo le mauna no whenga no whatasi. O le winga o le tala. E se le leanga o le me o le sauwha i le tofi minsta. A le tatu wawa i uma. Ua uma o na pai mai e ele o se whainga antipartment le na launga isi teine na ia au mai le tala e tusa o le celebration award. Le mesa whai po se au malanga e na watu tusa tonua ma le departments ia ma le vaenga o minsta ai ia sistema tai. Ia o le na o le whanoanoanga lea, ta te alofa i siri tia fo i whai pule tamaitai. O le nofo o le tumalo. Ia leo toi sau whai unga a le whamasinonga. Ai o te whawhitaia.
pa ua tuai mareli na faia tangi lona winga ua okay mana lona winga o lela se furtausanga le ufa ma nia umala ua to lua se furtausanga e le to rano inga umar fainga palote umar no fo inga nei alu malesi no fo inga ya no winga o tu temina o matutua for the next 10 years o falling mai afa pe le ua ono se fu ua late ua ono tolu pe ono fa ya no ta te tilo ia le fitus fu montu ya la hema ua vanoa o le record o ua pipi i le tangata le silanda me fengata ai un tu tali ina i tu malo ia ono tu langa fa pe al facilitele nei mea o le fatosina o tangata foi nei na faia tangi nei tangata ina ave i tupe o isi nei tangata o tau na ave iai ia le fasalanga e te tau na molia tangata nei na ave i tupe ioe langa ana tangata la tu te e la tele taliena tupe a ola faile tangi ia tala fengai ai leo le talia o tupe a to e o fai tangi mana to tau fai se swing o tu la fono le melea ua tatau na fasala matangata ele ngata not only the givers but also to the receivers ioe o i latou ia latou tena latou receiving tu penei e tatau ona molia e tatau ona fa i lalo le vanga sol tu la fono e sea tasila ia me ta o tangata tau fa valea tangata nei ai mai se lena ta ua nei ma le uso moni o tangata o na le uso ai foi le uso le ana na alu ia ai foi ia seve e su tupe ato li liu mai fai le tangi ioe ele sa o temi fatosina na batu tupe so e la teto nunga samo ua tatau ona fai se tu la fono fa pe ato na tasile me tau tu i ti ai le me umor palota e tau fai langa tangata fai tang alu lava na fai palota alu lava na tangata na alu palota fai lana tangi ai le ai ni se supportinga nan tangi ia tau ai ana uia langa le mele mo fai kangi nga ka mi milo le ka kangi su en tangata fa waina ma tam fai le mele ele matangofi o le system America a certain amount of money to give ave tangata palota so allow wa fatosina if ye fo ile tupe ave tangata palota e foi e fatino ai lana palota io e fai ai na fatosina o le tupe afa pea for example afa pe e lima sfua fe tupe le ua allocate fai ai la fatosina ele fena you cannot go beyond that amount you can't but also the amount giving you what to ai mo me foi o i tangata o inepi e o tangata ave tupe tangata palota e fai ela campaigna io afa pe 50,000 e le mafai na o vatu sau fai nga campaign i le lima sfua fele a le lima sfua fele you have to itemize le tupe le so that's fair enough tasile me ta tiro tatu wale ai ani me fa pe tono nei malotel e uma se palo tasile me tas e foi fa io le me tasio le aso le palo to le 4 miliona tangata tasio le aso mo le results io ai le iPhone me fa pe uma se palo ta ato e sua ele ai kasi masika ku ka mai samo me na pe tau paso e lota ma fau
o le atongo to ina system e tama fai overcome mai to ina whawhitau lia. Tasi le whawhitau, tasi le me e sui e whawhitau, pio le uwhai atu le mele le system le Amerika. Ioe, o le allow po le allocate o tupe i tangata run le palota. E whai ai ala tu whatosina. Le o of two, for example, ata tu example larvala i le selau afe. O le selau afe na, e malolo selau afe te le to e le whaina sili atu. Le tupe e te whangaina mō sau, ioe. A o le selau afe fo ila lea, ia e mautino. Ia manino ma whaamara malama, ai te maisle pēna whapewhea na e whangaina le selau afe lea, i lau campaign. It would be nice, more tato tunu. Pe ala tu whangaina for the system lea. Ia le toinga mera le tupu. O isi sui o te whanonga tu le whaingo tangi. E mo whaulu tangi. E mun muri ka milo sui ia mo meo o a whaingo mea. O i whaingo la whirita o la tau ia e. Ia le au mori mau. E mo whaire tangi e mun muri ka milo e sui e mori mau. Se kako kilo kako sa mo ia le mea. Ese le le fitaui. Ese le tara whea ngai. Ole le au fasi omi ua tatau lau fionga le li pare mi au whafonga mai. Pai se whainga e tu ua le melea. E oe. Fai se ia aua lava. Ne itoe tula ile tu inga me whapea. E oe. A whape tu tilo i le system na Amerika ranai. E oe. A whape na se furu a whea ame le whaipule ranai. Pāua na tupe whailan whatosina. E tu sala pe whaichautanga tangi ai o laku lalo 10,000 e. Mo kai mi Amerikani. Ai laku la sili a kula whakosinga se furu a whea. Ian fisini e rola i le oi. Ioe, ai o te taton. Tasiri na awala tilo i tatu o tunu. O le whaonga o se tupe e whai e campaign. Ai te maisi le tupe lea. O i tangata na abe iai. O whea mea na whaonga iai. Na whangai iai mai. O whea komisi na ave. E malama lole ai te maisi no mea. E whiu tangata tangi. E whiu tangata ave langa tangi mea. Ia. A o tatou ia safata numero momoa. Ia le ututu e sia auto. O le aise tu latuale ana faile ana whaapea se tu malo e manga whangafa le lei ma whaamarurua ia le nā muni mau le tau whatua tala. Ana whaapea se tu lau le tu malo ai ana manga whangafa le lili tu malo. Ia. E fiule ana e tam whai atu ni ana whainga ia. Pawale la tu tali che le ua tu ia malo i nā tene, tu ia malo i nā tama. I le nā tama i tai. Si alu e tu e tapena mai mo le siri matausanga. Ke ua le whaia ia mea ka uwahea kore ka kuku malo. Pe ana whaapea. E iai ni matai e tula i mai se. E mese la vai tu malo nei o lo whea ngai nuu ma meo su nei. Ana iai ni tangata fuli le ai le meo le tāua o le mawhauwhau ola ma le mawhauwhau ata mai. E whai unga o mea ni o nuu. Ioe. Ni matai. A mese whamau mea pule nuu. E whape mai ia le tatou wasonga fua le la asau la whai tatou whono. Ia le nuu. Tatou nuu whape nei. Tatou tu malo whape nei. Le ase me tāua le tatou tu malo e maua mai pe a tatou o i le whamasinoga. Whaamalia o le ana, pe whaamalia o se. Le ase me le leia le tatou o tu malo ma tatou nu. E leo le matanga e leo tatou o tatou sa ili. Tatou o le tu malo o ina le lei. Ioe, pe ana whape e se pūlenga le lei ar tatou atu e whai ai tu langa whapea. Ioe. Ai le o le tau mawhai o le tangata e maua sana mei se furutala, luas furutala, limas furutala. Se so le, se matai o le tatou atu nuu mawhai ngā nuu mai tu malo.
e tinga ai ia ele fa pe fa fua le pa election ya o tupe fo i fa alwai io o isi foi tupe ia la to fa ai o ai foi le la tam fa ia le pa election ele fa fua io e fa alu foi na tupe ina ia tu lai mai se sui fo o le tu malo ai a fua mai le e fa i fo io tatu tu io tangata tangi a o tangata fo i na ave ye tupe o fatosina e fa i fo io tangata ntalia e fatosina a o le tu malo e ana le fa i unga e fa awau le keisia te tonu o se mena le lumanai borisi lima tausanga anu sa fo i so ta fiola anu sa fo i se fiola anu sa fo i se fiola o tatu tangata se le mana i o le tala le la uia le malitoa Tio e tutore ele mal parpala to fule la o me la lo na le la o le lo e fa ola le tua ai a faila to te paie to ngata tu o me la lo parpala ia le mela na mo por tatu fa long lango to tio fa valia tanga i tupe a uman tatu e si tupe tanga i run le palota fa vale valia manata tanga tu atu tupe yo to di mala te lo le tu la fono ai tutto io tutto sta mi si sori tasi le name e ofo ele loto ia autou ia e feia le ngalunga tau whavalea i sui palota, i sui whatutu. E tele me tu te o e whavalea tangata i tupe. A latura se si na ua, na tō wofara ile ave tō tangi. Ta tauna mō lia ma autou. Tauna mō lia ma autou. Autou tu malo i me ia, o ta tau o na autou wata mamai nei. Aisia, so ele tau ata mamai nai se tu malo ile o ile famsino ile tau de le ai se tu malo ile fai malanga ile famsino fai malanga ile famsino io le mena pe tau alo sai lo tamu tu te tala no le kesi la fale ali no mel momo aisia o mali lie ia sua for nu to lupe matuiloma ua failo la finangalo e ave tua pitai le la o so vai lua ia le foi la tatu tiro ia si tatu tatalia se io tatu tatalia a fai a sau foi le famasino e pa u le fionga le sui pare mia e le titi mela tatu tiro ia io ai a sau foi e pa u male tolu ia mena ta fai ai a sau e a fia ile mato sui le oso fa lava i le mena o mato la si tu malo e to e fai le palo tra titi ne sau le lilo nam no fa sale le angan meto io e tele a me mo i fa msionga le io o le to e fo io fa le ali e fai le la to palo o le fa ma nia either tu loma po to lupe ia mai fo io fa sale le angan meto e tu e fai le na palo tra titi io o me uma ia le tatu te tilo iai o tatu va ai i le tāua tele o nei mea ua whaeloa mai e iai sole si isi a foi isi a manu lele na longo mai ne ia te ita le li le Taylor Gretchen le o ta ua o ia le ana le o tatu va ai lungo ke ngat faila le ua mata na fai tio mai sio na fatua todos fuono tau sanga o le li o no vinga same age ia pe la titi le lonto bua it's a young couple very young couple light au le o tatu va ai lunga o le tatu va ai lunga o pe ngat faila le o fa le o ai se le fia o le fatua to bua le li mai e ta uai e iai ia tangata o lo itua e leo se wha momori alon tō lua.
ai hei tangata ana whaamamori lea, na whaongaina le ingoa o lontoru. Se tatou talitali. A pe o si manu lele lena tau longo me ni ia tia. Ile fesili le tamaitai fo le ana fesili ai fo. Ile fionga le pale mia. O maina. Na fesili ai maina ile keystone lea. Ile tamaititi le na mo ile le la pe I maisi man matiti. O le lea. O lona nu. O I vai te leuta. Ma fasito outa. Ioe. O le tamaititi lea, o lona tina. E ngoa ia talia. Ioe. O talia la. O lea e whapea, o le sa whailautusi, o te le lopo whailautusi fo ile na a sa whailautusi I le Minster Taruai. Ia por sui pare mia lena iai I le nofo inga Taruai. Tuala Bonifacio. Ioe. O lana tama la le tamatitira. O lana tama ia siri lea na loua tafia nei I le melea. So lela tapi te mata to atua I mea nei. Po fe tonu ale mea ale papea. E tau fesota I marta mai ta I o maina. Mai le nu o fastouta. Ara tu silfia o fastouta ia le sinu o le rilea. Fastouta ma le vai te leuta. Le la fuila I mai le o le tina o le tau le o molia nei. Sa whailautusi. O te le lopo whailautusi fo ia o te le paurana mele o le o iai le sailinga ma le o le whailautusi atuala. Pa le sa whai masui palemia. Ioe. Ia tātou te vava ai ia iso o tanga o nei mea. A le winga fule le ala e loa le e maina. Te le lope se la sotanga fa ainga ai ele la sotanga fa nu fastouta talia le ala I lo e tama te o mai ai fa tanga fa sidia I o le I parmia to mo mai le mele tau ioe pe o lena te lo le tina o tama titilia le li le o molia sa fa ilo tusi I le Minster Taruai tuala Bonifacio. Ale lava fa fasili. Le lava lan tam fai se di pale mia tali mai. Ona lo fasili atu. Ale sili atu lo nai loa. E sili atu lo nai loa I so o tanga. Ioe. It's funny. Le mea foi le o le mea foi le e tatei loa. O lai lo le ia le sotanga ala uto e aver fesili o pese fesili tofo ia pole ase anyway le uto no mai ia le tatu malo ni fiafi pa wau tatu tanoanga ia ma le tatu malo ia pe mai ia le tanoanga ia ma le malo ni fiafi ia afia mai Fia mea lau fia le lupe falele. Lau le matua, lau sunga le suafa. Ia o le lataua. Fia mea le tapo kalame masani. Ia o le wa e tiro mai upi o le ua sio ta ua ia ona tu manga le nei tunu. Ia ma Thanksgiving fia nai le vai aso le nei. Malo ia onga al malo tele. Yei ua tu ua o mo vai aso tasi I ono fa mamaruina o le neso fa to fo I mo le nei atu tele pa longa yai le fa se lau ma le 5 tausanga talu ona anga mai ato I ta u pilgrims ma ato fa tu ina le malo America ia ai ele te tolunga fio meia ma pia le avanoa fa eva mai le to fa e te fatalo fa mai ia sa mo nu ro fa te man fa lot
kai ia e mua onga fa malo mo fa kai de kawakai i lau sunga le fonga le aso ia por fonga po kalambe sunga le fatonu sunga ko lepa ia pe ia ngo ia ko yo o lava i le lasi male ke de o sa mo fa kai le o ia la ko o mango ko ko mau si de fia fo le la yo le le mandato ia el paki nga ia o le nganga fia male kapa au lofa o le tua i kulanga o lo soifua ia ai mai se ia le fafonga le tunu male lo Samoa i so se kafa e fa mo ia e on ve ia malole de makawaku ia o lo bawa soifua la le i kulanga o le tino ia fa penga fo i le mauli male ba fo male nganga ia o le nganga piko silo ka u nga fa kai mo avangoa mo ni fo i kulanga fo i le so swange le to i lo malos e le fo ko mo ka ko feilo i ngale nge yaso pe o masangia i ba yaso kas ia e le ko o se kulanga o le uma nga e pa i la mai kulanga o me uma la o le langi o le lawe ele sai ma sifo ia awa kulanga fo le o lo Samoa mo saba o faika ia ele ko yo ia kama ya kasi vai ngale ai alo faftai bombo aku se mako fama sekala de kau ya mako kulanga fo le o mako fo i pikongu ingai Brisbane Australia ia o se vai so city o ma fo le fa vesi fo mako kulanga fo mako season storm season nei ia fai ama oso mai me malosia kama sa vo ia ai mai se aku lango kelo ki munga makangi a kama foi kai sul 5 minggu ke ma uma ia o le kaunga ma ko ngai vai kai le fo i kulango le storm season ia e saunga le bume uma e vesi me afa foi mo vesi pa me ka pungi le fale falo longo ku ia ai fai anga nga ia ale ngakulam bakulanga foi le o mea e ao kupu pe de kausanga bele kausanga ia pa wale me kau ia le mo se tala va pe se soifua sesio le tunu ia po sesi foi kanga kol bako piko ngu ingei ia lo a fia soifua lo sama le mu me u ngai le wa baka waku ngai yaso ia o suru madu ma rosi bale la ia wa kasi nga vai nga foi le la uma fe ko ai mako mo kula foi wa i mai ngai storm ia so o ai markaba foi le o vela o le mako ka kia ia o heat foi le a saue ke fa longo aku ia le la o va keminga e pa le mer ka pega foi o mako la ko ia wa o masangi ia ku langa foi o nei a kau nei ku ia ai ole faso aku ngar kulang o me ia mako ngai yaso ia natu ia o sama le bu nga ya i kopi ko ngu i meleke ia paki ai le anga le ole tua pe fai ole kulanga le ia o se kala kule ka ke abakai le kaibi i lau sunga ko le pa tai lau sunga i le mtua e moni o le lavoro mate tu atu le lalolangi kala ave mai le tu vai ia ai o mei e tau tatou o matangi tō whatauta se furu te suri minute ia e malolosia le te vai malolosia o matangi nana vai tu iai ia ai o na o loo ta oto i langa tonu ratu nei te minei le vaenga o le tau Yo e pau le vaenga o le ua mātou iai le vai tau a matana o mai California ia le marulu. O isi lava tu isi vaenga i lunga le East Coast ia matunu ma vaenga o le atunu e masani le tau marulu. Ua matua marulua. Ua vai e fo la le winga fo le le tau o le fall o to uru lau la au. Ia piu mai nei la au na o la lam o ngā la au o lingi lau. Ia pe o winga na o le tau whiangai male nei malo o matu o iai. Ai ua manatu la ta whai me whasolo na o le tataingi. Magaia. O ta ua lava whaiva ia e tusa o lou soifua a o ina
la taola vai faiva le mafau Maria te whaamatala i nai issues matulanga o lo o tule mai le te minei la ta mata i le pei o le latest lava le ua ta na tufu na ua e whaitawane i ai i le whaiunga whamasinonga le ua mai le tumalo o safata tasi o safata momua e lo le sisi o toe lo sila pia uma e i tato la ta o la sau sila le upu lea justice delay justice denied sei a mainga i ei sau wa ai wha le mafau e mwhaita wha soina le upu lea marwhaua Malo, dai o le kai wai a foi o ngai mea o yei kulanga whalongolongo foi mea o yei le kuringa si i kulanga foi e whamsingonga ma o mea ngā kupu foi ngā umar paloka o ka ua o le kamo o le justice delay ya e le ya le patient whakarikari pea wa e lua lava e ngor kamalanga e yei kai me sa wai foi le justice delay wale lei o le si wa sa woki ako le la le case le ai makamia foi e le ke kupu mea e alanga kupu mea o le langa afa pe le kala masangi foi le ai kamo afuka le mangelo kurungal ba ai o kamo langa awa e afuka le o kala ye so lo ngui ka o philosophy for life fa so fu i le ngā kula ngi o langa ia o le time and place for everything i kulanga fo le aki kiro fo ia i kulanga o me kukupu whakarikari me ka penga ia ma whakingo on kako whakarikari le i mo me outcomes ia po outcomes po results ia le ala ia le bela ia ngai so either delay or immediate i mea yes walanga ngālanga kupu o lo kamo fua e loke ma kamo e mga ia even though lavo like e loa e yeise fa longa fesidi e ala ai fa ia so o meia fa pega ai ngai o langa pa ngai life ka ke o lai ia ka ko ma kai kule le fa nga inga o vaenga ngai wai usually e dua o foringa e ka kaua lao nga kako whulea ma ngofo kai kulanga ia ma kako waka ma mai e iai ara kai me whai ele me kakau e i fori kai me ke lo ai ki nganga i lo ai lo se me kakau o lai ke masaro salo ai o lo iai le question mark ala ki mga awa e a fo e pisu nga mea so o se le songa a fo le common sense le songa mo ka ko malawa i ka ko kilo ko ale le i mea e ao ma fa kingo ma ka mo fai fa awau ia awa i ko kongo le bale a bakase mea a yesi fa long vasidi i ko kongo la le vale o lo i ai mo se i unga o lo ia ia vangoa e koe ringa kosi ai tai mea uma ele ese be o le langi ese be ku fau e ia ia vaenga ka kauanga o nga i ai ko fa ma fa ukanga koe fuli mo koe au kadu ia bakilo la ia ia vangoa e fo ngai e fa awa wai ma le fa awa ia e pe o le nga le wa le mangi ia le ku la mai kali ia pa wala ndel except lo le fo ngai le resort le wasau ia makam fai le fa kingo ala isi singa fai ele fa pe fa malo si me fa singonga o mai le ai fa singonga ia fa kingo la ko ngalwa ala nga pisi fa singonga o lo walu fai e fa pisi fa singonga ma ke le ngalwa fa singonga ia ma la ve ia wa dua result outcome mo ai o lo fia ia ma lo le fia so ka wala ndele so lesi la site o le vaenga le o lala o fia fa pe o mawal outcome ala fo la o makua i wa ku ai mar fa ngo o uncertain male ma o ke le fa lo sili lo ye a fai ngai la mele le sa o manga fai kwa a ke o ko fa ki ngo ku ai worse longa wa si aku le anga
Bela ka ua fo ka ko le ia kula ka pe ngai sa ngoi ia ka o fo is ka ua vai fa so koi kula ngoi vai na malo panai le la ua mawal panga le ala ta tiro la ta tele tu suir fa unga tu rafon mo ira o fam sinonga o man fa la fa unga le o e fa nganga le metafor le o tu ngol ma le langa ma saul ta va aila ia le ta sila ile tangata na langa le ma le ua faina le to lua la o uma ta se ta va ai pa ma fo le i se solution no nei mea e tu ai nei mea fai pea nei a mionga o fai ma mio e le ngata o fai ma masani o fai ma mio ai ta taun ta tu va ai se resolution e titina i mea nei o le uma na o le palota e tu mai te o fai nei na mua le o tam fai place le tangi mua ai muli su e ia tangata e supporting ala tu ta to ka te va ai e fa le mafo le se resolution ka kilo ia a para un longo foi e tu fai malo matangata fa no o ani mea e ono fai ina ia titina i tu nga winga le anga ia ma nei ele metaforo o le turun ma le langa ma io ele te la turun ma ona e ai mera o manatu ia ele fa maliina ile result o le o finga palota ia mai su fina ngalo fa le mapau ta ola ta tele te pa ia la vale le fa unga fa msinonga o uma pe sao pe se me patino fa msinonga ala tau mai la i tangata ia e umana ta pa i tangata ia to rua le fetangisi ta pa i lo le tangata ia mori mau ia na to mon mau ina pa to sin danga ta tau ta pa o mai tangata ia se ta matala ia seve ma le li ole ana la su fina ngalo pa le mafofo o ani mafofonga ile so mafofo to fina ngalo e mafai ona fautuaina i tapu kalame i la tau e toi o i lesi lima tau sanga le palota e toi mafau they would do the same thing they are going to do the same thing ole suor tangata la te tau fituri la se le linga mo sa mo ia mea la sa usi sile fa mafau e ma fa lo lava kawale vanga le langa kaula ianga i le mele ka kalangoi ka ua po kalame fa bikor ma fau ma ngosota e momori mai le ka nga samilia ka ke kukua ia ma kilo i vaenga ia e fa ka milo ai ia le olanga o ka soifua you know al ka ua meio e ria nga fo ia ka kongi ia ka ko uma inga ia koe koe au kanu le lei ma koe ki mai le penga i kulanga fo lea o lau kilo i mea ia kukupu. O le me bombua pe onga fai aku. E kaula i le upu corruption. A onga fo inga whakaua e ka ngaka i ar kulanga fo lea o le ko singa lo mafau i se mea e ke manga o ke malo ai. Po se mea e ke manga o ai ai le o mawhai onga e mokingoa ma e 100% e maua malele mo. Ngā lai le fele lunga i ma fau ka kaola. I kulanga vaenga ia. O sa kongu ngā mea le ngā kupu ngai mea. A ola ngā kekele mea le mangao. Ia e fai as fai ngā kāru kulanga ngā o le mele i kulanga le ma fau ngā kaola pe kako kalango i mea ia kupu. Wai ala ngā kupu ngai mea. O le ke le o le mangao o le langonga ia ma le kulanga fo lea o le fia iai se mea ngake pulea pe ngake auninga ia po ala va se si mea ia pe mauaingi mea o i wha manguianga mea wa pe ngā
o le mea ngai ale nga fai ka ngaka nga create ai le o me ka u o a fo ngai o IKEA ia ai fa ngau mai mal corruption a ka ma fa mo o IKEA a longo winga kele o me ia afifi e ko kongo IKEA ngai e ka mo fai ia fa poco ma fa se mea a sao pele sao inga ia fa ko ilalo ai mau ai le mela ki mga oi so ka wanga o wanga ia ka kikiro common sense fa ma fo ele fa pe se me finka a ka ko kilo ia relate ia me ia ko kupu e relate ai lalo ma fo ma fa o corrupt mind inga ia o le mangao o le kele o le mangao las o le mangao so o wanga ia ka unka ko fai o ese awa o le kele o ka ko mangao ile philosophy of life o le kele o lo manga o se mea o le kele fo nga o ma fo o mo langonga fo le e corrupt ai lo thinking o ma fo pe a fai ke lo ka o nga fai se awala inga ia ma wan mela ki manga o la mela ki manga o le mang malo so o ngale fa wai ia kulanga fo le fa vai ia kulanga o le langa fa corruption ia uma na afia ila ia lo mine o lo ma fau uma kakai esa o i kulanga wea awa le adu il mole ala i kulanga o le mer sa i linga o le be fungane mai fa longo le fa longo le yake oe i musunga le mai yake oe i le mea ya o fai ole nga le ale fa le ko ngai mea ki nga musu mai le nga wa ke lo ka ko le fa ya ngai mea la foi fa mai ola la ko le nga fa le nga i la ko spiritual world I feel ka kalo le spirit ai musu ako le spirit i le mea ka ka fai ai ngofo ma ke awai le mga awai so lo winga o ila le fa ngau mai corruption fa ngau mai ai male be vestior ma fo ka male mau ki ngoa ia le mea ya o fai o sa ko nga le mea pe akal ngoa i kulanga fo le nga i lo fisidi le mele inga e ka ko kilo i le mea ya le ko ma fu ngai mea ia ala fo si kulanga fo le o ngiaka mai o fodinga e ao ka ko mo fai a wongi i o i i kulanga le mea ia wa kele yo vesi o kele yo mea la fa ngau mai na ia le fo la fa ngau mai le si bea a le si la mele u fanga mai ngi o le makua ke le la uncertainty le wo ngi le fo la fa popo ku ia ma le si mai si bala ia o le ka dia nga musu nga le nga le ka kalo ia ke lo ka ia ale o le nga ka ko usika yo ka ko nga wala ka la i mai le nga every time que pe ka ko le kua fa ke sango po le kua fa samo e ke kari kongoa e ka kaloa i ai e musu mai ai ke oi ka biuma al kelo kako e bakua e ka pungi e fai koa ngai le mga e karier musu nga le sa so long wingala e kele ako ngaka e ma losi kele ki Apollo e mga oa i ki Apollo ma le evil thinking e mangu ma lo mele awangi i mang ma lo le i kulanga fo le al fai o se be fi le muelo ma ro fa ya pe mawai se salo konga mase ngofo le leio kangaka ya ora fa popo ku le vanga le ku le pase ngawa alo ole taua i o le vanga le tati tala no ai ya ole na ua tati tala no se i ka sila ka amata mai i le minsta na saufai 8 weeks saufai no 4 minsta a leo to ya vese o ani la ngona tatia ia la ta mua i le sui o le fast ia tamita i o seve ana o seve o left to e tamo e li ia to ton e pe o le li le sa o le nasa le malo sa tu mai le tu fa o seve la na sau au leo fa mandia la na fa to sin
Te le loa po le whaatosina I mea ai po tupe. O le whaatosina la. Pe tupe pe me ai po le alawa le whingan whaatosina ai. Au sona la ngona foi o ia lefto atu sau e su e sona awala I te tono le malo. Au ona le whai e lungo se awala foi le ina ia mawhai ona sau atu le palota, sau atu I mea ia. Ai sau o se afoi, o se clean, ilona tula I mai, o se leala ua afia. Ele ngata la ina afia lona tofi minsta na filfili ai. Se fulu tau sanga le ufasalai. Ilana karia whawhaipule, te lele afianga. Le asau sila iai, pana mafafu. E matu fo le message lea. Wa lela ta pena le meo le pa election. Lela la foi. La se tatala e ave fa le mafau ia I la tau ia la tafutuli le pa election. Ina ia mawhai na awani toe whai le mele ole a. Awa o ina le meo ave o tupe tangata. Pe tau whaavalea tangata, po le alava. A ia iai le mafau ata mai fitu nai. Ila so le vanga. Magai le mele wa o ka ua le mele. Nako le songai fai uma mo ka ngaka uma ele ngaka I candidate. Ngaka I e kauwa, sui kauwa. A o paloka. A o paloka. Because o le danger le ka kia I. O le au paloka. Wa le wha maria inga ka ngaka la ka paloka. Kau whaavalea. Yo, wa le wha maria inga. E fia e support le corruption. Ai a o nga le wha maria inga o lako mafau. Malako langonga. Ia o nga liu barola ia. Ko e o lesi da sanga fai lesi da sanga o corruption. So nga winga la. Kako kalangoa isi kulanga fo le pe o le kako kau ke kalangoa ia fianga mafau pe va fianga happen game mea. Ai e kau kalangoa fo ia o mai kulanga fo le kulanga le system ka ko le fa nga. Wa kasi nga avenue, kasi nga factor. Le ia la ionga one of the factors I kulanga for contributing factors or kako system so long winga ke le ale ole kulanga le ia le kulanga vanga ngai le la e kusa la fitele lesi kulanga o corruption awa fa pe allow al mengi happen ale ni kulanga for le e monitor le ia pe ngo vai aku o kulanga le politiki ia ai mai sa election ele ai masi politicians se sao mai le be ka o le corruption ia po me be ia fa ko singa le ai masi le ai e ke fiwa so se fai pule e free mai mangania ai e ana o continue pe le fai pule o le well established system e monitor ai ma ai fa le inga ia kilo awang I fai e sui kauwa au ai ngofo ka fo I le vota I kulanga vaenga ngai al mele kula mai wa a fai open up a per system by ele o lava ir kulanga fo le o le koe au ka lunga o kula fongo o fatino e ka ko fanga palo especially the system ako ke lea e ari mai pe ke ia so uma masu malanga le ke le vangoa o le allow the system ir kulanga fo le free ai ir sui kauwa kusa po ye kula fongo le fa vai ai ol makwa imamai le ila sepili mari so lo winga me como nga le kan moai fa pe kilo de overall kau ke amaka mai ile fonga ile fa kingonga le system se ele o le o nga fau le le fo nga malosi pe ngai ko mo e makwai monitor le system mai kele ka nga ka fo le involve I ko kombo le puinga o kulanga o corruption mai va ai kele fo I kulanga vaenga nga I lalo o se system e pe o le fa kingo ngai ko mo au sa bola ya e ka kawan ko kilo le system le ngai ko ko kilo ngai fai ki kier kulanga fo le o kua pa kua ia male allow
o le corruption le continue pe ma fa wow pe wa le e fiu sa mo e fai ia mele o me a kas e o fa elesi ka ko election e ko alu ya le kaimi time and money resource ka ko nga ka kulang o vanga le o nga ya o lai e fa le kongu ma balu lue ma pu le system le ka ke fa nga ele o active le lei e kala fe ngai mar kulang o mela ia le fasingo manga o Samoa i kulanga foi la ko fasingo manga la ko sio manga ia masio la ko ku manga o la ko values ma la ko beliefs e le kai afe ka le system le fa nga la ga ma ka le foi e ko e au politicians le ia nge le wa maka nga i political arena o le every year every ko sanga fa nga ma ya fa ke le ingo ole oa ma le aulo le edi kongol mele so se iba nga ya ke ula ko ia o kilo lava i le ko ia ka lunga o le system ko kilo le ka lunga o le system o nga inga ia sanga le buka ko nga ka awal ko fa ki nga ngai me but less say le corruption the first 10 years or kako first 10 years or kako independence kako kuko kasi Samoa by 62 ilesi umal full kausanga ai koe le pekialo de ai mangi bea fa penga kupu de ai mas allowing us corruption happen ai sia mga bakwa i tight ako ir kulang or system na sa fa nga de ai mas sesi la ba e a fo ngai ka fi sa ngo ye le fo se fai se loko i kulang fo le fai longa loko ya re e pule ai lang campaign na penga makwa ba ngai le tight le so lo winga maka mai nga be le maka mai nga sa nga le be e ya ka before le pe ya philosophy fa ngai yo langa awa ke play minga le me fa nga benga awa ke play minga ia le me fa nga benga plain ia le man like ku me fa nga benga sa nga le o le nga fai ka longa le golf ba ko fo i mau fie fai o fo nga le nga ka ku polo ai se bole anga ya vai la sa sanga le ulo le pake la lo va ku fa fo nga le tunu but o le pake it's not the club it's a man behind the club so that's a philosophy of life ke le on be ka ke ves ka ves ala se se system la ka ku fa ma ele o kala fe ngai male Samoan politics your system le wa maka ka se kan o fia ngo wa amaka nga kilo mai ya le fast mala audi e introduce mai le kako for le appropriate system le or kako social justice wa social development langa that's our political system o ngai fai kako por kiki fa malo fa upfai o system ma sa de fa nga pai nga mako imali diem fia ka ko ai e oi fioki lava mali du po ai fai mai fi ngau mai ya nga fi ngau ai fai ka ko fa pa loka fa upu fai ile ka ko wa system le nga mako balo nga ka ko ya ai pe un be nga ko kilo ai ir fai nga malo fa se de ku lai mai ya de wa maka nga ko kilo nga il ko ya nga i o por kiki a Samoa e ko fa kingo mai le me ka o le angoa fale male au o le me ka o Samoan politics e kala fe ngai mo kaka kala fe ngai male tunu kulanga la ko values mala ko belief ya pele ba gale popo ku va gale ko le manaya o le tau o le mele ke kam fai fa so ye o se resolution e a foi ma fai tatu tiro e system ia pe fa fe foi la o ka ko pitinga ko inga system le tatu te baba ia tu ia o le turanta ili o fasaranga le wa mai la ve uma la o to lua e a foi fasala uma
e whaasala umala ua moris futau sanga. Whaamaunia umala ua to ua sopsula fono o le meo le whatosina. O te siri telea. O ai lena wa ia ploketi. O seve po le ana. O ai la ua lena whaangaina, ua me maninoa le voina tele tala na avi o ia mangeli sa wa iyo no mea na whaamotino. Tau. O ai la ua ia na wa ia ploketi ali tumalo. O seve po le ana. O le isi lana me tau titiro iai. A whai o le o whaamaunia ia le ana. Wa ai po iai ni tupe o le ploketi. Na ia whaangaina na campaign. Wa reu pas, leo ua whaamaunia. O leo whaamaunia. O ia seve. A whai na whai o whaamaunia lana whatosina. O rono winga na whai la vaiana tupe. Yangkup. Ioi. Ia, seta sau mai ele na vai. Por ka ua vanga nga awalanga de foi nga ku ia fos ka I se mea ai de involve vai wa kasi la nga vai nga foi le o le foi e kele nga o karkalangoa ko ai inga ia koe ka nga I pele malo ile ave SEO o fai pule I kulanga o alanga o le mepi ko sile ka o mga o fa mala lama le leile ia le mele ala o kalangoa ko as a sociologist nga ile le ka kaunga involve ia me ka o kai fa polokiki I mo meo aki nga e fa community po fa le ngu ele ai se fa ponga le vanga nga lua a o nga involve ko ka se ko ngo se mele fai e makwa ile ai ma se nga wa fo ia e esia langa mele wa ko fai o ile mele ole take ole ava ngo fonga le abuse ai longa power ia take le ava ngo e mafai o nga pasese ai ma mo waiso nga ai fa por kiki mo le ava ngo e mafai ai o nga exercise langa authority I lunga kilo a kai o community fo le ma kilo me fa pe langa o ia fai pule o ia o le am so those are avenues e ka ua ai fa longo le leia ma ia la ngonga mai fo ele malo ka musu aku ai au ka kongo ka uru ko a kongo ai uru se kaimi a le ke le o le afa inga involve o le meka o le political leader in meka o community development e fai ese ke le o le onga i o ke le ai sea ele se interest o a fonga o le political leader I se aki nga e manguia I se community. Nga le pauan mele mga oe I nga whaanganga le platform lea. Mo ia. E benefita I e kulanga o me uma o le authority o le resource, materials, ma I se aba o mea. Mea lara nga le wa fiu ia whainga malo le amakanga mai kon polo keki. E a whongai e kau au kanu ma kau fai mai nga kupu mai ngai ai involve ai fai pule because nga se ala makanga nga se ala makanga ele va pe e ave malo afa pe fo o ka kule o le fase o ngal polo keki e makua se algo nga bele ave per polo keki mo ka ko kai polo keki e nga fai akur kai ba sangi o kala ngoan ka pule awar ko ngier mo ai ule afa langa e whaingo whea ko ngā mea ngā. La fo I mā kau mai lesi ku. Ia le fo la amakan koe vevesi mele e ngei whalongolongo aku. O le ua o fola criteria I le qualification o kulanga o kakai whongo mea pe ngā. Ia, alau lesi ku le o ngan polo keki. Ai le ala wingar vahanga lai o pe o le ua amakan whamasingo. So, o ingale kukupu mai ai e whalavelave. O se sale structure ia por a wiri ia por format e fa nga ai o le mefo inga fale tonu ai anga le ofiso po ai me ia lua o le la political leader e kai maka fongo majea ia le pro keki fa community ele ma fai po me ngai lua ri le ma fai asa
e pa wale me la kupu por ke ki oki o fi la pasenge foi pule ia involve kupe ia e misuse ba unlawfully fo le faunga ke le pasenge foi pule ke fo ke le pasenge ele o ai ka ko community fo le ka ko ngaka kupe la ko authority la ko foi pule o ia le la ko authority le al authority foi le de u faunga same abuse e mo mori ko o fongo ale tu malo ya ai o pe o ngale a kongo fa fonga maia ele fiona le pale mia ba ko kilo ko ale mele ba ko ave ese uma vai pule o nga file mbulo le polo keki ya ai assign lava ia members o le community e a fonge la ko la ye ka nga va fenga benga onga bambalo le ku langa foi le wa le vai wa ese wa le fiso po il por kiki ia ba fogi ma ki nga e fa ngaka so fu ese o ka wa yo me pa wan me le mga oi ngaka ia ko wa lo fal malo share my resource o le resource la kupe a fai ko ki manga mer kupe ia wa a mai kupe mau ki fai ai le va pe fo ga ole ko fa pe ko le na fa ka pro ke milionga ai e la ku alma ko ka mai ai ba ka i le fo that's an abuse, that's an insult to the leaders of the community va ai ma walalo ave ye le ku pe fa so pa wan man ma lo fai o ke na se la ko o ke la se po ai le va le biska na ke va ia ngai kule na ave le kupe o langa nga duenga o le monitor ba so angi kulanga fo le implementation por angi be struck one community o life ye sili be ba ke ai le nga duenga biska ave ka o train fai fa le monitor le so angi the paperwork bisi ba be o le me piko sile pro ke sili nga fa maongi ia ba testify i ku langa ma fo fongo ka le tunu ia pe la nga le aka ke lo ga sabi le o kilo ma ka runga i vanga fo ka le modi e ka kia ku o le fa le inga o le fo ngi o le aki nga inga o ka ko ngaka ai aki nga le fo ima manga lu fa ka se le malo ia ba fia leaders of community fo ngi nga lu fa kas ya ole fa ko le vanga le maro fatai e faisi ta ua masi e mafala te isi si ta pura ka kana mo ia ya pe anga i fai pule pe ana i tangata communities ole me fia e mo mi fa maoni ya ole me mo mi fa maoni langa e le fa pe a me for community e sili fo le fa maoni tangata ya fenga duanga so le mea lava e ka kau o ka ku fausia momo o le a se fainga pe fai fia ni fono o ai wa leo ta fa no tua leo pe a matana open the application i fafo ele na fai pule lo nga i le ngata fai pule na ta momo e po vel amba nga so e tanto tip kilo i o le foi o fenga malo foi o fenga malo fo o polo ke ti fo so me umai o le e fau as we go along o tatuanga i le mepi o le tatu te ele fa pese polo ke ti o fies futo sanga o tatuanga ai o le met tauna fa langa yo o fo i tanga fenga luanga le malo silina le fa maoni so pe tu ye fa pule i pe tu ye tanga to community i o le mea le tam fai e sa ili o le tangata fa maoni ina ia mafai ona anga i le so le nga o le miliona so le sama i tupe ele amu ia nei ngwa tupulanga lo tala no ka miliona e ai sila to a tau ili le mele ko feola mai
nga ba ko se fai nga malo e o se lima se fulu afe ele I o se me va pena e rota I tu malo tanu tola ili tu se malo even a 10,000 ili ava tu se malo I lo u tu malo faila e ko fa so tu pena never nem se mea le foto atupu aile ava tu la on yafe abatu o miliona le wa miliona to ta tilo la le fo sau le complaina ala banga lia ile le fea o le 2 miliona I tu malo e los fu se vai ai fua ile population o I the town area to tela tu ai mata li foi o to tela tanga tai ile town area o tanga mai se vai o tanga mai to e mafaila na maua le la tu vaenga I meren no foi either here or somewhere. Sem fanti tiro va pena em fai ona mawaile pa waya mawaile pe mawai I faleata pe mawai I sawai api la no to foi mele le menen tata mana yer mero mai ai a fai fe o falo mai ia tatu fenga malo I se application ave le public ave le community mo tangata ia ai tau mafai e a foi I fai pule e pau a pe o concern ana malo le ai io e pe o le foi tam fai le sia vanga counter mai le fai atu ia pe o le pepe e a foi popole ia le taofi ai le fai lana tatu popole le taofi ai e o atu foi la fai pule e le fa maoni ma a fia e foi la le vanga fai I tu ranga fa pena ma tele tuita ai a luatu foi la le tangata foi le community e lote ai sili foi na matua le fa maoni io le hala ka ko vai me manga ia le ma au ka ia pela I le kule ya o le kilo foi le fa soa fa le ma fau ma kula nga foi le o le fisili mo muala fisili mo mua ya o ke le vai ya o ska ka fa maongi ni le langi kula epa ya moni so you ask me what fade what is ka fa maong ya ele ai ma session ni le langi o fade what me ka no wola le o fiku sulo o sanga o ke le I fade what ia is ka ngaka e a ko so ka fa maong so that's the question o le question nga lua o fere ka o koi ia kulanga o angoa fale mare au o le polo keki o le au o le polo keki malonga angoa fale o le a o le fau sia ma maki le me ka o le fakua kuanga po le trust so how can he do that fa fea nga kanga e le ma fai o nga I loa se fa maongi o sesi se va ngawa ave I ai le ngo o vainga nga le la o uma le amakanga ma polo keki ave le ngo I fai pule la me nga kupu o ki ako ya le la o uma ku nga pat ai fa pe como fai continue pe it's gonna be the same thing I say le foi la sai mai foi isi vainga o fai pule anga ile vainga le fair ma unlawful ma le kana fe ngai ikulanga fo yo la ko fo iku fa iku ngai ikulanga fa pule ya o le memo nga saule fa msingonga kupenga involve le leo fa kingo ya e ke le ai fa pule langa involve ikulanga va ngai ya il pasenge pe kala mo pasenge saule kulanga foi le ai se trust po le ai se fa ba o kongo laiku o le kua ngai dan me ka kupu ia ka fai ale loko o fai pule ia ele ke ia logo ele ia manga ia mai le pole ia e pauale me ese la ko concept la fai inga ia fa le anga le pro keki au anga I wel so o mo me risk ngai ka ki kilo ia factors umangai e ka ko kilo nga el malo ia lo loko la ko kilo ai ka mo fai e a fu ngai fa advice me e fa mausali ai ia fa kuanga I le va le malo
maonga kangaka ngu. Build that trust. Awa ke kau mo fai fo le fa ba single kangaka ke le i fai sang ngalon e ke le i malama. Amele abangoa i o the community. La ko ke pu le ai ma fa kingol mele ma ave e ma fa ko kwanga o malo. No ka wo yon wala wala fo si ma community ya la me fa yengi me. De fo ka ya kan ya o ko mai ka pe fa so fa kas ale fo yo mai ya le ako ke o mai ya le ko ke pi mai ya le ba nga le e pe fo ga le ai se trust. Yo o ka wo yo le kasi le ba nga mori i e fa de le ai fo i ma fo fo mo i ku la ko ya kilo i va nga wa avenue singe ka wo ku le pa yo wa otherwise ka ke make ya ma o ai fa pe ai de o ba ki ngo o le a komu me ao o fai inga ia pior apre fa ko kwanga le community give them a chance e pu le ai de bloke ki le 100% in long administration ai pa wan man ma lo fai monitor manaya fai foi tatu a vela va no na the community absolutely to be responsible I le vanga le ia o foninga fai pule is a member of the community tatu te tilo foi ai he's a member of the community so le foi la fight mai tu malo te tasi fight mai foi le hita pipila tu so I'm the representative ole la tu to fe ese o meia so e te le area tau te tilo ia e pau le ia sa le fo le tala le fai fe au na fai watu nei fa formal le man fai to o fa sale vale tu ilo tu tamatau o te tau i le tula e fe ngai matanga tata mai tata poto o le nu usa vale tu foi tu le tau le tu vale e fa pena fo ai o te fiu su sanga fa mauni absolutely le pena na ai langa la fa mauni le te tano toi o le tangata e vai ro fa mea ai vai foi lá le vai fa de mafau le lo fa le o fu i tatu te ni iso le pa mani o le fainga la fai i se tangata tu la mai e vai e por ke tila ia le leison to tongi ia le leison to tongi ina ia mafai o na fai ai o lana e lo fa le me langa o le natural le langa le tau lai e te mo e lo fa o ia te o te le lo fa i tangata that's our nature e te fiu e tau fa matala fa me o lo fa i tangata ne it's all about you. It's all about me. E amata pia taua. Selfish. So le taua le na ta ai fa de mafau me. Le anga a faila a community. Pei le tangata vai le me. O ai o le atula i mai le community na te vai. Fai se pei le tangata le. Ina ia au ai ia. Le anga o le tatu na tura mana tele. Le mafai na tatu satisfy I se po le lava to inga malea so le winga na le no fa maoni o tangata I le lofa saule e te le lofa loa mela na e le ona pe o le nganga foi na le li pale mia le mai I le o sanga tau fa matala ni ona degrees mo fa pen ai o ana me o me fai mafatino e atangia ai le lofa e whakuna fwela I le tatu tāua le mele o tāpa iai. Ina ia mawhai e tangata o community a whai nei o la whapeatu le malo ia le mele a ia o tau loa o a ur ta mao le tu malo. Le la o tau mai i wane la whai mele a watu ro tu tongi lea, tu tongi wha le lei oe. Tau tua nā ma oe le mele. It's not about you or me. It's about for everyone. Ia pe o se la ngoni o ka ke I maka ulo nga samile e fia kiro ko I kulanga fo le a wivi ma structure le nga fa wai polo keki wala nga so se polo keki ai long a wivi e long a structure o fair fo I fa nga mai structure nga o le alko nga system o structure le fa nga I kulanga polo keki wa akiro kilo I kulanga va nga le
o lea whapeaka i ka sa le ai se mawhau e whai se ia se executive committee urema ia lewa a lea ke kikilo ngi lea i o lai ele structanga o loo iai ia kulanga whoka o le CEO o le CEO ia po le kangakalanga me ka o coordinator e kaua e ngake wea hinga fo le hackinga le CEO i kulenga le pulenga o le management fo le o le managing o le project o kilo ko ia o ke le o peila ave ia kilo ko that's 50,000 mole a fo ngai mole CEO e ala nga bawa CEO e suer ka maka fo le ka mai kulanga o vaenga uma ele fainga songa ave sesi so i ko kongo le community e suer CEO e nga va ai kulanga o le malama i a wivi o fainga o meka o community development ya o kulanga fa so soanga o fo ngi o kupe so soanga kupe fa so resource me ka mo fai ya markulanga o management ya o le afo ngai o kulanga fo le o le managing o project ma kilo o ako inga project e kala fe ngai le kum le ngu le kumaro so e ke le la kupe la kilo ko ya ke kilo pay them so 55,000 and that's a lot of money pe kilo sa mo ele ai base si keller au fight kurila sabo e amaka fast food wafe e lucky foi pe amaka pe boss fast food wafe some of the lo ia foula fo ko lo ia o ma ku study aku e amaka kick off le fast food amo fast food wa lucky yeah ai kilo le dimas food le ku bai e average CEO that's a lot of money yes alonga wingala e ala nga faile structure nga i kilo ka kaya nga va o le kangakala nga e fa aboy mo ia le kulanga o le fa ngai o inga le prokeki me ngai le nga e ku pekele e longa nga va ai kulanga me uma le va fa ngai makangaka communications o mo be fonga me ka finance o me ka wa fonga planning me ka project me ka wa fonga i kulanga me uma nga e nga va la nga nga ai ele kau involve la ia se afongai ia se German i kulanga menga pe afa ia le CEO le mele na kupu kulepa e ia le CEO ai le fa nga le German ia power fa CEO and basalo ke le fo isi polo keki o foi mer CEO male German ole corruption nga le happen fai sa o ale bela ko lai ma nga yer fai ngol structure la su engol ole fo ngi ole management fo le committee le ngi le head CEO o ia ole senta nga bloke ki nga kaya nga va ai sos ko nga mea ele nga va se fai pule i kulanga ba malama me ka community development me social development ele ma ba fai pule e se ala agenda le la kwel fai pule ai o pe o fai ko ele se me ngale ni vol fo ia a fai ye so ko finga ko kongole o le plokeki ave fai fa kamar plokeki fai fa kamar ai de so ko involve me ko kongole fai nga o le running o le project but the implementation of the project berkulanga fo le kulanga vanga ia na wo ye vanga ia ai ka nga fa pe ye se vango fa kama eu tam no to vanga le e moni le iau e moni le ia lau ai ye tu malo se tata no mai fai fa tainga tata no ia fa le lupo tata no ia fa le lupo ro tu malo e mo I na tai fono le afoi ia le fai pule fui ono ai o la u fa longa
na run e sili le na run le paruta le na le au le to rua mai martini nai falaru o ia le na falongo o le 5 tau na poloketi ia e tai pe foi lao I sa foto e fai pule ia le tamaita'i o fai malo Star Wars e pe o sili le o la vele tu le pe o ia le na sana o le tele na tu malo na iai so le meta ua la fala e mawhaina o atu fai pule e na o le supervisor I tu whamaruman le proketi pe fai matai fono e play pele role na tangata o CEO ave e whamuimuina pauala le e le mwhenta tu e se pe o le popo lengo le malore iai ia whaatumutomu pia latu te le lo tea tupe ia whai ma latu tangata e fautua ia I latu e lo tea tupe pela monila la usuno fa pe o leu ave a toa fa moenga ina CEO e nate yo pauala le meole te telefono I fai o le fa mal ia ma to e supervise le ia le wale la fa sono to lima ia official sia la ia peto to e peto lima le motino e moni le mele u ta fa so ia le for ta fa so le atu ne fa longo mai ia le tatu malo e ono va ia ai pe sa o le upuane ta tu dia fa maun o le na fa maun sa ile e fengata mo ta tu le mele fa maun ai a fa pe ia se tangata e alo fa moni ilona fa awina ia o inala le tau pe tau va ia o le olanga lava male nature le olanga le tateo lai tau ilili mane io all about money e po le lava le whamaoni o le lava le alofa fea e o mai le alofa fai le lava tongi e tele ngā runga fai io e peo ina lava e ta oto iai me umar soifuanga mle ola io le tatu tio la iai ona ile o te imita tu sa mo fa mo le lan tupe lo tatu wa ai le tupe ia ma tatu vai foi sa mo lo tatu tala no milion lo tatu tala no bilion pretty soon e o to tong no tana 10 milion ta te va vai lo tele fa pena so fina ole ka o le mele le ka ke vangi vangea pea ia ke uia o le fa ka wanga fo le kilo se ko kilo e mau ma fa fonga I fo ia le sunga le pale mia mali la fa malo po ala vangai boku nga a fa mo ku ia ka fa ya e fa ya ke ia mo pa ia e mo kan e me nga pis ko ngai ko inga ia ai pe ka uia ke au me ka o le building o le trust o le ka fa ia maki le fa ko kuanga ko le avangoa se kilo ele malo give da fo il se kulanga fo le se kol ko sana e kilo ele malo ai ave se kulanga se fa ka wa inga lava o le la fo I o le polo keki inga ia maki lava le community maka ngaka o le kumalo e fa nga ia ma ave ele trust fa ko inga o ai de ave trust nga ia ele ai la se mea e fo ngai e fai no fesi le alo ba fo fo ka ele ma fai nga e lo se me kupu pe se le se mea pe ele fa kingo ya wa mo fa kingo o ko ai lo le outcome for the result ka ua vai nga le o uma aku le lima ka usanga nga amakai mea o ame yang ka ko fa sanga o kole ngasu le mere problems fa fika uni asia ya ko ele si awali iwa se se fa ngol polokeki o de o yese kulanga fo le mo fa ia o nga kapui ia kulanga kwa o yo polokeki me uma wa ya le ala wa me la le nga nga va kwal kupela ko lai ku o lo kufa because ya o anga nga fa anima ikulang albeia ele mo fai nga trust la ko va nga le ma ko fai fa pe fo nga le ko fai fa ma ngai fai ia le lei oi la nga ka le fai ele ko nga ka mu o le kumaro ele common people le kumaro te ya na fai pole o leaders la wa ko fa ka inga nga o
ia ngalo ia le fa sapa mapenga le o ma fale kong le si foi lai kule o ngal poloki e la foi fale kong foi ma fia la ko foi pule kula fong awa foi sa ole be o ke le ma la mapenga ngo ofisile ko le structure le fa ngai kula fo le ka organizational structures pole a kong le role wa lai o nga pai o nga involve fai pule me ka se le ale me ka le structure organization o le structure organization ele ai ma se kamo fu o se chairman e involve i se kope o le kope ma le me ka organizations o le chairman po le upu chairman o ka ngaka kai fongo o ia kai ia meeting se fai a manager ale management ma le board o sa nga le mea o langa role nga io ele fa kai fongo nga involve wale le kope no me langa le ale ngo ki le mea e le o mangingo le ia le kulanga o le a wivi le ka o ko ai le organizational structure le fa ngai la lo poloke wa le folding bai ava pe ile board ya ele la ko chairman ava ele management ya excellent management o le management ia por kulang for development management e head del CEO so o le la e fele no mai ke au a makar polo ke e mai ka ka involve fa ngol kupe ma excess le kupe o fai pole o chairman asa o le ia ka wa ve ka ko wa fai ka ko organization o ngai e pa wa le me involve wa le pleskenge o le a po le chairman o le fa sangue e fa ko wa sangue mo di ma wa sangue fa ko wa sangue fa balu wa me le nunga pe no fai atu pe tala no o polo ke ti fo ele uma lima tausanga ele ato se lima tausanga so le lava la ta ti o polo ke ti ai fo ai a fai o meio tutupu e o ngala meio tutupu ai mare songa o le fale tono le li o mangile na tele fa ngai na stupe but timing o le timing nei ta sai ni siaki atono na e vai le me foi tati tiro ia le tau te mala umai me tau banking I nei atu nu nei tatu te iai o meta organization either 2 or 3 signers I tangata saini mo me o siaki fa fela na saini na mangile lana pa fa pe sa ona mangile lana saini de siaki I tati ai le taimi pe sa o pe se le taimi na saini ai al fesiri o ye ma se si saina o fele si signature e lua pe to lua according to the bank to lo winga la tala e pela e to sa o lo tala o le mo ia le structure o le hierarchy o le mea ale ta te tilo e pe control ato ai lunga ele chat be ko nga le pela o le falea onga le ta te tilo e ta o ta te fisosoni e ile pena fai atu still the project is still new still is e matua fo wa io o lo winga e ta ili pete te fono a o le CEO la vaia meta tupe o ina pa u iai le fa so ina tupe o te fono just te fono ma supervise le afoi o le fa moenga la fo ile meta tanga va ai meta tupe a fa pe fo se fai pule le o se accountant fa man pea Fesili o le tangata ua ave iele le afoi ia le CEO o le fa moenga o le tatu fate tai le si lima tausaga le la sau le si la lima tausaga le o e pela o to pe fa pe o mena la tai fai pule o le CEO I me tau tupe o wala ni pa I to pa se fai pule pe control le se fai pule ia fa ngai no tupe e ale mangaia la ngala ka wa ka ngi ai lo ia ka ko me e se male fa me le so nga fai o le abuse o mo me position wa fa sa o position so many organizations po why as far
ele ai ma se kango fo se pai fo se limba ale access se me ka se German po se pele skengi I ile kupe ia ku ka kia pe wa menga ngalenga coffee ia me ka usu e ka ko treasure ka ko ke kupe ia malanga sui e afu ngai o ia lai lo ke menga pawan me ka kai fongo ia nga vai pola le aso male kai mir fongo ngai ole la ko kai fongo ma fai ma ka upu fa kingo ia uma ia anu ia pawan be ai se me FFC el management ia ngai ia male executive ia ma supervise ator operation yo mena ia ai ole operation ator te telefono le chairman yo olanga nga ruenga fa mal olanga nga ruenga nga fa malu le lunga o le foi o le king o organization po kulanga foi le o se me fai nga ke ka wa vele image a ko I kulanga kongu mafafo I kulanga o kaenga I o feilo inga mais kangaka ka mais community that is wrong ia ma carry le image o le organization po kako ia po le pe le role fai au carry umar fai au le image a ko le kalesia ia ai kangaka fo le olanga fonga fomo ia kingo nga wenga so or ka wa yo me o le vaenga ta ua le wa ye proketi o fai application wa apply tangata avela tuanga va apiolena amata mai na o tangata fai pule a pe ya lo fa lo no atu pe lo open the public hopefully tau te tiro ia pe no fai atu o nei me uma ta tu te va ai as we go along yes fai se manat fodele pio la vai fai pio fai atu ili atu mo ia lo fai malofo ali atu li lima tau ili a palasia ela ile amatanga la vai atu le pa tufa tupe lo na tu malo le ke ile le afoi ile yala na abatu ia tatu tilo fai le ia o le ala fai ngale tu nga fai pure ia pio tu nga tu na fa pena ko nga bela nga le fa ko o le exercising o le make au o le power o le abusing e le fa pule o le power le ala yo le nga happen be nga ikulanga so that's a classic example o le mele o kako ave o fa ko kuanga ile kako political leader wala nga ke abusing se ai lole ia le authority por power anaya ke lo tau malam lama tam pude ta me I mai I le fala la vele na fa ile press conference a leo mar custom leo tu fa ta si le custom tute ma leo ai fa ile la tu press conference ana nafi ia ana nafi mo fa mo lunga to tapu ele mela bale per fa fita le tono tatu nu pe o leo a mata na prioritize mai malo ona tute mon faiva tu le mele ta lo ele ai sale na mo leo te vai ni leo interview mai ir min stato no ana ta vale le ana nena leo tala no mai min sta tala no anga mar tu pi lo te vai pi ai o le ale allo le malo pe tau songa pe uso pe tu fa fine abertu la fon le foi la o tino mai min style o tu le fatano mai e moni ona na apta vale ai le allo ai ia na ia foi mori mau a papia fai ngora tu la fono alu fatui ia a pe o le sta suieta ta no te mini ia ona o le baanga na fia leo mo le tute o tam fai su se fo ia o su na fo mero tatu tiro nta o me vone nta tar no umi nei o se fo o mo le tatu proketi e le fa ta fai atu ta o fo a o ta o tala tala no a piki mai ma sosoni o lava na matsue o ile aisa o fasi umi tele o tatu no na fa tele ina mele ia la so fina la so silsile o le
o le collective fo le ngā rua whakasi le sa whai ama. Koe ngā me whanga le si maku. Yeah. Ya, o kala ngai whai I o kungu ua anga. O le sa o le mea. O le o se maka upu fau. Le winga wa lainga o whaanga le ia kulanga le o le wānganga le o si maku. Sa le ai se prioritizing a tele le malo le whakawainga. Yeah. Pe whanga le e kalangoa I pe se longa kupu ma se mea whaka kalangoa mai alu leo whai ngai plan whanga le whai ai au kungai o e kolua wha aso koe mau ia kua ia koe se longa whai koe ari mai ia kulanga vangale ole solution lava ole mea ia ia le whai sa o ngadue ai ma o whaali sa moa I le lua afes full kolu ma le lua afes full fiku o le solution leka o ko I drugs and alcohol. I problem va substance abuse. Ele se me fai ese organization ko kasi po se body se kasi. O me kong fai. O mai fa kasi organizations lea fa le mai fa singonga leo ia o community o makai o le loku. O organize o bodies umanga e fiku pe iwa. E o mai e ku whakasi le mea lea o ngā makua ke lea leo le suinga e ari mai. Langa e pewhanga e ngā whamaka osia ai le o aru iai le malosi. Aru iai le kulanga le whakaua e se whainga malo. So longo winga la, ka lo sia I ar nei whainga malo inga ia whaka oko mai lo le mea lea ma bring in ia policy e fiku pe ongo. E a whongai e le whai se kolu pe rua. O le sao ale mea o le malo o le community o I kalesia ia o le whamasingonga ia maisi apa e ngā whongai me se pūlenga wha justice whale mai ma mewa pe ngā o la koulanga e kumalosi whaingon mele ai ele fa pe foi su an meo la e anor ka kai kasi se mea e fai inga ia fa mau ku se kula fongo e nga du fa kasi ai ia kula nga vanga le in a collective for le perspective e kilo ai kamale inga ia fa ka ua onga lava lola ia le va ainga male monitor inga o kula nga o a fonga vanga langa o fanga kale o fanga kale maka upu kule pam langa o maka upo fala au fasainga po drugs. Ele fai e common people foi ka ngaka ia I lalo. O lunga a fong ele involve in ka ngaka le iloa, ele kaualoa. I ko kongo o a fong e o fala po konga le e lau ke fa so inga drugs I le lalo langi a ko. This is an international for the issue. Mai ole na tangata tele tupe e fai ar mea nga o ka ngaka lava e ka mau ainga ma fai ngala ko affordinga nga involve ko ko mele lau ke involve vai longo winga la oile ka longo ia kako leaders so o involve vai ke lo ka ilunga so longo winga la o fanga ka nga mea sa olar kako wo inga ia ka mo fai fo lea e vange le lei kulanga fo lea ka mo fai inga ia kapungi ba kapui mea ia ka ke amaka mai lunga la uri lei e fai pisingisi lai kai lunga o a ko inga role I play lunga because those are the people o lai kupe o lai ma fai o ngala ko excess ai e ma fai fo ngala ko fai a kongu o le promoting o mea ia kusalama pele a fa pe fo ele ngate le kangofia ai alanga o la involve wale kupe e ke le la le fai ngom le mea le kama ainga e mau me ka o promotion so longo winga menga involve ka fa pisingesi so ka wale le mea ele ma fai nga fai lalo le level ma so kasi pe so o duanga ka ngaka ko ka fai pe kasi se organization e fai
Yeah, no way. So longo winga la. Ya, le fa longo mai malo. There's no question that a lot of leaders la ai. Yeah. Fai pule fo mai fa masingo o ai kangaka maululunga lai au fai pisinisi maululunga sabo. They are the one o lai lalo o le afungi o le monitor inga ma le promoting o me ngai. Yeah. Langa de laku ngakai Samoa. Samoa is only a window. Yeah. Ole purpose ako ole promoting or drugs and alcohol. O fafo ako Samoa. Yeah. Nga se fai ko nga se fa malama Samoa. Mo ela mo wa ko se si vaenga. Yang alaku de Samoa alu de si vaenga le o lakaku o e la o sawa ku nga to. Ai benefit ai ka nga kala ilunga. They are the people like involved in the promotion. Belangai fengkai. So in fact your for your kako leaders like all night and yuma. So lo ngala. On ka opule e mo moli la wa de me ngaka ile ia kulanga o kula fongo malonga puipuiga. Ole wa vai menga ngala nga fai le sia ku ngula le. Nga mbawa oe sala loki. Malaysia Lala me ngala nga fai wa wai lo le leia leaders o nga ku ngu e fi wa fai ala nga solo boy leaders ia promoting on media langa me ala interest ia ka nga ko lo langi ako o lai hungry ma ia o lai e afungi e nga lala ma ia isi ku lo langi so longo wingala ele se me ai kiki se kupe mo wai there's a lot of money involved wala fo ngai kaimi pe al mele kupo ngai ia kulanga corruption le kupo lo langi o ngole o le tala saina money so ele se me la ele se ka upule kiki ai akuku ai o ka ko leaders le ngai Samoa fai se fa kai inga skulanga inga ia makua I sai kiar kula fongo ku lunga fasalanga bava ai kele le mele kulanga folea o nga rua fa kasi in a collective concept inga ia kofua ia makanga wenga makai o nga involved kulanga o le pui ngor mele mawala kadi menga lo te lunga o le mena o le to fere maro terminate te peru fapalang for le teamwork is the key to success. Yes. Le fio angale isa mo le te fano tu o manunu. O fai si leva na fai le sale nu le email le ava marosi. Fai si leva, fai si umi e o ma terminate le ese si o le nu solia. Pio len sa uitala mai sa mo terminate. Nangangana foi la matai o le nu na fai mai ale sale a manunu o laiti le o na fai la tu tata matua a fia inu ava tata fafo alu perme a o se upu e o fare o loa tu tono le fionga me le fatangai e o foi la melo le drugs mo ma winga fo ile nu o le melo fai le ava o lona winga le tala teamwork ta ora la tala elena os ile fai na le malo ile fai na o leo ele ma fai se ia vanga wa tu fa tasi ekalesia male malo mamtanga bunga tasi leo mo na tuma ia ona tatu va bailo o le me ma nino e nemia e se malo si o menio tu pesori e se malo si o menio tu pe e o le tupe la o le to telo tangata la tu te fai le melia la tu te le fa ngaina e la tu te le fa ngaina au la to le fa tau mai le mea da tu lola ia le au lima vai o la toula na le selinga ma pusinga mea Goe, maula uraile au le mafau fau le au tangata ia e foi le fatu pernea. Most of them they don't do it. Ele la to telefaya. Pa wale me la to provide to tupe sa wel mea ma fa tele ina pe la to tupe.
tasina me tauna o ina whawhalea o ngai o tātou tangata. E te ulai, e te whaavale ai, le ai masau tupe maua. Ma loka ai ma oe, ai tele tupe ar tangata o le providing an mea. Ioe. Pe o rota, atama aina nei atu nuu. Ia, a pe a reo tu se foi whainga Amerika ia wara mea tele nei. Ke no foi tele me na ia auto. Ai ai le system Amerika la tovia. E la tu te controlling ai ua manino a whale o tangata e whaia mea. Mai la tu e whaia mea. E o sa o foi la i le o reo pe a o na ripotiatu. Mga ia mele wa sa mo i muunga. Ia. Whanganga, whai ma whainga whaira whanganga. That's a example nga e ma whaio ma whai e a fui sa mo a koa. Rongo la o ngai ma whaio nga o nga fui ngai o nga mai le model a koa nga. E wha o ngai kongu i kulanga mea ia kau ma whai e ia. Ia ma ka ngā ruenga leo. Ma kiuke immigration ia whare mai ia ma kulanga whale whamasingonga po ai ala o isi ka ngaka ia o units umanga e kaunga come together whaangale moro lea alale moro piko sidong kau wale moro lea ngau whaanganga whainga o onga le mea lea o le moro whaasamo so logo wingala Oleh kau ke pisi solo ai sue ia mea e kala whea ngai mo ka kou i ku langa o kiro i whawhita uri ma social issues le. Ala e ka kia i ar kako kuma le ngu o whai o le mepi ko siri nganga ma losi very powerful o le kako kuma le ngu kau ke vai mau lalo iai kau ke whakamala iai and sometimes so ie ya fo ngai whakamala iai whainga malole ia ngai modern politicians le ngai male modern political fo le concept le ngai e pe whakua ngai e le ia le power le ka oko i lalo le culture fa Samoa o inga le e ka oko i le power a ko a sia ka ko amio a fa pela e alau ia kulanga vaenga ia ai mesha mo me ka o core programs ia whaamalo si ai ia kulanga o le power culture o ka ua la i o nenga a whape ignore le malo whape e a whungi e le eise lau ke whakua ngai i le supporting o mele e kau whai mai kua e le village council ma kulanga o le kumaleanga Longo winga e a ngai ia inga whaare kongu sa mo. Sa o le mea ia, la eke le whakaika inga pela whakaika inga le ka oko mai nei. Le a ngungu pe a whai runga. Ia, a whai o lai work, ia, la ra mea la inga le kilo iai. Wha malo sia, ma ka mwhai encourage uma ia se program a koe ka ua se core program. Inga ia kava umai faima whakaika inga e lima kai ai le a whungi le vaenga le inga ia mau lava ma pui ar me le ia awangi i waku kongo nguma pe ole vaenga le ka wale vaenga le wa ai whawhikai o lewa whawhikai i le official leo ia kau ma whairo e ma kua kūrai a kūwai lua iai. Ma wai e kaunga iai se ka ngaka, se organisation. E kūwai lua e whaima ma whangei. E whaima whangei ma whakai ka inga whale ma e kaula mua i vaenga i kai se mea whapea. Oi lai whai, e whai e kai. Po ai le wake le whau iska ngaka. Ia, e kauke le fesiringia mele o kusili masolo ai mori mawinga po ia o kai va pe o kama kai ai ku lai mai se organization ia po se kanga ruanga malo e fa leo le mea le inga ia kava o mai le ku ia ngau fai la ngaru fai la malo fa te lole o tau manino tanta pure tata mu no tata ini fa mo le ia o lea ua tau tino e le taitai o le tuangai.
o ia e te fono i le latou no matter what o le a se o ia otherwise o turafono le tali o le mele applications ia fai na se ba ai fa mafofau le toinga tangata o le tasi le lua le tolu ai au mai la bailona mafofonga pauale o tangata e faia mea lea le tumaru na sifinga ka o le part le ya me si foi leo e relate la le mengo ko manga o ka ke fa fa ko sa ya de la ka va ku lo part le ka le o ko mo ya ia pe au mafai aku ma kako kala ngoa pe ma o ia ku la fo le o le abusinga o le authority power o le abuse of power le kala ngoa ko inga ke le ko ni ma ni la so longa winga la e kulanga ese mai longa fa singo manga balonga kamari anga i ma fo ngo iskaka o isi foi politicians o ila ka ke lo ai o fe koi ba kara fe ngai le pole ka ke ave anga ia ko inga ua fainga ia kulanga o longa mafau te ua le mele o ka ko malama ianga ma winga ia faali mai so ska ka so fu ai faali mai winga ia mari la vea i lalo le leipo ua afia longa mafau so lo winga la awa le fai uba ngaka la me le kala go mai fai pule lai o pe o lang kala mo ai sa ese ka ngaka ma la ko afianga ese foi ka ngaka ma la ko mafau le kaimi ma le kaimi fo ngale o conditions o le mafau ese ai fa pe ka kala ngoa i kulanga o anga i fa ani mai o le ke ma ka mo fai lawa a fo ngai furi kua ia ma ka mo fai fo ngale fo ma lo i kulanga o ko le fai ai ne ma fai o ngai ala winga ia le kulanga o le process to go through ia o ngala le ka o ko ai ia kulanga mele sa mga kala ngoa ia i fa uma ka 5 minutes o i kulanga langa le o le ka ua ma le ka ukia me ka o psychosis o le psychosis o le kaimi lea ua o ai le mafau fau ka ngaka ua afia i se kulanga ua makua i le mawhai o nga koe wha kongkong winga longa winga ua distorted uma your thinking ua makua e le allow winga se mea happen allow se mea come in or out longa winga o afianga nga o le mea kau o le severe psychosis ia po le severe depressions e o lo ia ka ngaka so ka ngaka e o lo ia o nga fainga kano le kulanga ka ai ko la kamanga o le state of psychosis ia PHYCOCHA o longa winga ia malama le dei ka ko awala ngai de kukusa ia ka ko thinking maka ko kala maka ko mafofo maka ko langonga le fai aku ia malafoi malafoi ko inga ai ai ka ngaka wa afia la ke mo dia mai la kulanga o vaenga ngai o vaenga fo le e la ve ai upu ia lua e ka o le hallucinations o kama piko sitting nga ka e lua upu involved in psychosis o le upu mo bua o le hallucinations logo winga o lo kari kongu i mea fo lea ke kala ngoa ma i mea kukupu langa musu aku ka ngaka ya ke oe i le mea kupu ia pe la fo e kari kongu le sa e va ai se mea kupu ai le mo mea ngai ka o hallucinations wa e kiro ma e kari kongu i mea wa fix e lo ma ho fau e sa o anga ia e sa o uma mai mongi ai le mongi it's all in here ma le upulo nga lua e la vea i lalo psychosis o le mea ka o le delusions o le delusions
o lau le kari ko winga sa kangaka, ua e masalo salo I kangaka o mai around you. Yeah. That they to get you. Wa ele se via o nei ko inga anga o nei ko inga winga symptoms. If I ask finga e ke o lo ia I kamanga o ngala vea lole o ele mea ua makua ele ko ke a se mea. Yeah. Mai o oe lava lai sa o ame ke ka kongua la ke ngai fa longo yai ma me ngai va aya but it's all for le o for me visions fa longo I leo ya ma va aya mea o pe fa la ke maka skivi ale skivi. So these are the things I must share kulang o le make all the delusions. O makua ele mga o ki karikongo sa kangaka. O makua I kapongi uma ia fai ko koa o lo mafau ua kongu wa masao oe I me uma. So fa ngala ngan mele ka kayengi. E o ka kai mai I lau fasili I lau saumanga. Ya o le mea nga le ka ke fa sanga I nei. Ya ai pau ale me ya samo ko le tau o le mele o ta no ia a fa pe fa rongo mai le tunu I vaenga o le mafau le o afia ila le tua inga tangata le o le tua inga tangata le o lo leadinga le tunu po se vaenga fa upfai ele se turanga le leila dangerous ele o se turanga a fa pe o tua inga vaenga I o le mafau wa afia ile fa mai le taula na faise si fainga e te taula o na baba ai le vaenga o lo taitai ai e ta fon tiro ile malo ia pe yengi fo mai fa pito fa le mafau e fa tu ina to ina le si don malo lo si lo le resign mai langa le te e se via me ia ta te no ai yes ai causes your delusions ia se vai a fa pela o vaenga uma fe ngai ma le mafau ma I le mafau e fia lo ele mai e fatu mai e mai lo ma fa fortuna na me fa vale a me foi então sa o to o ka e ser ka me la ga pe fo kale e kai be ko e pe kala ngo fo e ka sua ai ngaka but sa mo awar ka sua ele ka sua se sin me le la ga le ko ke mori mawinga I kai mi uma baso uma ko ke mai mo yai ma ko fa longo yai ko fa fonga yai so longo ngala ele se be ko yai ka ole upusa wala ua ma I le mafau wa tau te fe alo fai fua ole ta tu ta no sa ole ya o sa ngal I how fa fenka ko dio me ka o ngol kulang ole power ma le authority le ia I le kele ko sanga kasi nga factor le ua yai ko kongo ko inga ma ua yai lo ko mangaku ele no one can touch him so kulaka na yai tengo fai aku ua kapui umar ko ingar ke lo mea even fa masingonga o le authority of police o lau umang kapungi umar ko inga even for il kako pale benge mea lai faku ai kula fongo umang kapui umang kapui so so he's now running around and said, I'm a free man. What with the boss? I don't care. So long wingala. Waka kau o nga fai ese fai uma. E pawa ka ngaka. Ya, kisa mo ko. Ele ngata ile ta ole kerto ina una le lo o le treason. O le fo malo mele na te fai. A ole pese me no elo na mafofau. Ono tulanga la le o yai o le ke o le popole pe inda tele ele ia ni sanga to yona au tafa lunga lalo io pina o ia malalangi o le ka uanga ka ko malama ia unga le me ka o le psychosis ya por ka folele makua I ka o mia lava I le kulanga o longa malosi malonga power
wale se kwa au yo mea ia e pule ia ia so lo winga ia pa wale mea ia kako kalangoa pe ma kako kilo anga ia ai o le o kako malama di kulanga la ia a fa pela e o nga kupu ai se mea ia kasiale fofo kasiale fofo o le fofo la le o si dinga be uma wa vai le o le nga fa sala ko inga kula fongo ai ko apa bar kula fongo mai o le ai da e le fa sala la oi fa sa lo ko pe o e a fonge ai au ka lo kula fongo fa le ko ko inga le o ale fa pe mai ar sa o le be e kasi ale mele ka o ko ai pe according to our political structure kasi ale mele ka o ko mai kali nga na wori ile nga mai ko inga kong ele ai se si o le sa o kong wangan mea e o mai ka mi ngai o le ko e ai sa mo ba pe kala kausua ele tunu uma kilo ai it's a o le reality it's real so o le lai ka ke pisai fa penga o le mea foi le ia le la e alu tu ina matala ile ngase pandemia without knowing he's the worst tata noi foi e sa le foi sa le ia tala ia tu ina ia le mai o pandemia o le vai o le se mea ale matuia le mai tu o le sa o le mea e ala foi nga mention mai I kulanga wale ka o I vanga le ele o faia nei kalanganga mo fa pe fo ngai fa o la pe fa amu no ya ua ia mala nga ruenga fa ku fa piko le ma fa ma anga so tai e fai lalo le lofa so soni e fai le lofa inga ia kau se I kau langonga mai singa me o se musu ai foi se o la vaenga po se longa ainga ai pe anga fai aku o lea e a fo nei ua silinga kali se kulanga o le me e a nga fai ko inga langa ua fo nei o le wa ka oko mai be umba ua kusa o silinga o winga o le upu silinga kali se o uma ko inga me fa ye le ai mon e fa mo ya ku foi ka ko fa msinga asau e pole ko inga yo so o sa nga me pa wala kali ia lo lofa le ku malo ya fa ku ang ko inga fa singa nga malo longa ke u fa le kongu wai e yai ia unga siri o maka ngam fa le kongu e ari mai o nga fa inga ile o ia maka naka ia around so o le si vai nga piko siri o ka o nga le o ke kala ngope u la nga lo nga fa ku hap ko ma fa mang so tai e kilo mo me o risk factors ya mamo me fo ngale contributing factors ole risk la ya ka ngaka fa pengei pe o ma umbon ba wingar ke lo ka fa pengei la nga luenga in the last 40 years va ai ki bo ya e ke le makuya ya mo me ku pa ka ya po me ku pu mai self harm suicide ya berkulanga ole fa amaka ngai ngai kulanga wisi foi va ainga siri o makanga so o ka u mele ya o le fa fonga mai ya ri ku malo makanga kai fa ku ka mo fai aves fa ku le fa ku fa ku nga al por kala me la ko ma ngai e le fa piko a mangu ya kas o le kalangoa I me o lo va ai ma mori ma winga lo winga la ya a fai o ya singa vangoa e kalia se fa ku ma yang kilo la ina le mangu le mawole le malosi la fo ye se ngai si kausanga e lua pe koru ya e koko e ai ma grandchildren ma ai ya manu fole sau ngai fa solo ma ai mo meu o kako wa fo kako Wales ni ko e ma akai ma wala au o mo meu dolphin ke le anga duanga ia pui lo nga soifua ia ngi ia fainga ba ke kele aku o nga fainga ile o ia
e a whainga i ma people around him. Ka ngaka ia ro lofa ia ngai o longa ainga. Ia o pe le nganga lea. Le nganga le whaukuanga. Inga ia momoli in mea sao. Ia ma se whaukuanga siri o ngā lofa. Ia awa lava le puipuinga o le soifua maloloinga. Ia me se fo longa kamari anga. Ia ma longa siu manga po longa fasi manga. Ia o ka ua le o le mele o manga ia le ua e fisili mbele. Ia ngā o lolo ia I kake wanga o manga o e whaasoa ko in mbele. Langa o kele I o kaka ia fisili ngia mai a lea e meli mai a kia umakala ngoa mai kulanga o vaenga nei. Ile severity o le me kau o le severe depression ia ma le mea le kulanga la le ka o psychosis o le makua whai asi whare kong. Ai paul me pui o kako kangaka o ai fo i whafonga mai o lo I iai si kulanga o lo o ngai fo lea mori mawinga po whaalongoinga kulanga o nei vaenga o a fianga o le mafofau. Ia a vakuia le busunga nei pol kalame ba se maku alalo. Ya kilo I vaenga le awange I whape fonga le ai whakauwa iai nanga ke le alonga a fianga. Ya a fiai oi. Ya malo wainga. Ya po ngaka o loved ones. Ya o le nganga ngai le umangai le ukavai ko lor vaenga le umangai fa umakwele. Mo sa mo la bala ia tatu alo lo fato ina. Tatu alo fato ina le la umautino. O to ina ma io so ia ele fa pese tala fole le mate fai le ai. Le o manino le anga o lo le anga va o metau a tamai fa le mafau. Ia le la o e o mai upu. Ia psychosis, delusions o me uma dementia po la lava le me anga ia. Ia o mai fa le mafau ele ni mai fa ngofie. Ele ni mai fa ngofie e fa te o lo e pa ia ta tala no ia. Ia e fa rongo mai fo ile tato le fionga le li pare mia. Ia fai maru na fai stoina. Wa mai. Io fo io na ai fo ia ile mo ia te tele atu to ina ile tele ona fa le solo. Ia le mesili lantawa. Le la utatulo le ai le mai pelo to ina tasi e le o femeni se mai pelo to ina ala le o tatu o fu va ai le tatu te va ai. Yes. Ele fenson tala no in me le tatu tala no I mea ia o lo tatu va ai e tau fa tele mo lo sau da por kala meline fiafi lau sunga me tau ili lau sunga ile pongo la toa ia po lau sunga ile matua swafa ia ile tentununga o le a paopea ia ta por kala me ia suru uma o la stofia ia te utou ia o le toea vanole o le tataimi ia sau noanga ia mata fa to file nei tu la fiaf ma falon ya o fa malo le kawakai lau sunga le fonga po kalambe sunga kulepa o ka ua I o ngai vaenga o ka o iai e fa malo for ka penga ya moi manga kunga ko I kulanga mo ka upu ya pe nga fa yaku ya kele a kulanga fo le o pesega ya ai kua lava le file mu ma le o kulanga mo ka upu a ka ua fo ngai mo ka upu ya lo ka oko ai se me e a nga kasi pe lua a ve fai ma oso le yaso ya kulanga fo I fa fonga nga le tunu e le fai onga fa pe fo I fa ngalo inga le ka po inga sa mo le maka waku ya o lo ku I mai ale mu panga mo feule mu lila kulanga kupu mai e o le tunu ila la ko fa so se ko inga vaenga ya ang manatu lea ya lea o kau lau fa mo nge yaso o le sisi foi la o sal o foi la kau ya mai se ia la inga kai ya po kulanga o kako po kalame mar kako fa so nge yaso ya o mangaku lea sa mo ya ele fa ko ngua la pu ka mo fa nga po la va se kulanga o nge yaso male fai pa o vale se leo sala se nganga la se ama ya fa mangalo ngai ko inga Paula volve wo ia ile balos ya ai mangaku lava ya e fa mangingo mo fa la kele kako kapa au sidi I kulanga o longa finga ngalo sidi aku longa silafia
i kulanga o me o ele vai o ngai ko inga ngi yaso ngai ele o manatu ya mangu kere inga fa bombo inga sa mo koe ngai fo yaso so maku pikungu ya ba se fo i ko pikungu i Amerika lau suga kulepa ya ai mai se le lo ka po inga sa mo so se kafa ya mangu kere inga kai lo ko so fo ile fo i vai yaso e mbau ai fo ile sia ka ko felo inga le ngai kula ya lo ko o nga masangi ya stofi ya kawili ya fata rupena ya soifua mai manguia la fafonga samo soifua le ya kulepa ya te lo tano ai lau sunga le tapa au la taua manatu le ua tau si uili ta maftanga fa le uso le nei aso ya atonu tele lava se sao mo tatu no tatu te filo ai ile vai so fo ile anga le leo le tu abatu ele soifua ma lo la mo temni ya soifua ia pase ia lena se tau ai o nei mata upu sa moa o tatu te tala noina langa pe tatu te whaatala sua ia o le fionga i le la taua le fionga le sunga i le tau ia pe o lona lea a wawina o na ia whailonga o momio o tangata o le mawhawhau ia o wawina whapitoa ia mo tūlanga o whaamai o le mawhawhau so ele whapela o ma whaatalaula pe ma te le lava ua avatu e fua ile va ai atu i winga o anga o tala lena whaonga mai le upo le delusions pe o tangata fōi le tangata si o mia o le ai ake i luma o tua au tafa mo pe ia ua puni tia atoa na vai iai le masalo fōi o tangata ni pe o le tala no mai atia pe tau whapena ia le fōi tala no mai i le psychosis o me tau whamai whanimafufau so e tau o tele nei mea i Samoa tātou te maua ia ma tātou wawai ai ia ma tātou alolo whaitoina le ala ua manino le o toina ai ma ilo na mafufau le me fui na leina pe ai vai e tātou wa ai lunga ma atono me fui na vai me maloma le fai i se fasalanga ia na ambionga i fai o le me ta o le treason la ola na mena o lo fai o le pau malo ai pe no fai tu o le mai o le mafofau o le mona le lo ai mona le manatua ai ia ana me e fai o le lavana te lo o le pau malo la na mele fai ai ona ua fa le tonu siona mafofau ia o le tu malo fo ia va ia ne fa le tonu le mafofau ai o mai ia ma le vainga fa fai o le mea ia le ngai tanga fa o le pipi i tu inga mea ia ma i o le mafofau le sisi e anga fa o le pipi la tu te faita wina ma i o le mafofau ia tonu ngal ma por kalame o ane mata ia ile le yaso malatu loai le ai se fai ma se alofa le mea o le fa mai le fa pesi per no fo mai asi pera mai mauru wa I am a sick person ele se me fa pena ele tu si me ele le por minga le ma fo postata but o anga o winga o opu o tala ma me uma tatu te vai ina ele o manino foto ina e tingana pe pesi atu tanga te tau fa valea tau fa leanga lo toleanga malea ele o winga na le ma i ma fo fa ele o ke ai mea ia ele popole ia ia pe fo tuanga foi na ele par mi o tatu ia fai malu o fai stoina le lau a manino nei le fo i tamali o le tunu i lona tamai fa pitoa i fai vole ma fo fa ia le na fai malu o tatu fai stoina ia ua ele o le dementia a le la uta todo nei mea o lo fa le tono ia te le afianga ia na mana tu sa mo wala fo i mala uta tu mo oi i le nei aso i o le o vai atu ua tala te ngai le lei malu taimi
i le nei aso ia ua sau ai fo'i ma se mea pei o se fia ai ina ua toe sumana tasi minuti tali tu lai valu ia i tatu nunga sa mo tātou toe wheloa tai au o le a tara fia ngai matai au te mi ia ma le tona ia la whanau le wala ubi ai ma umate tona i whatasi le whale o le ma tama matua ia ti ba ia esi au la pula se tātou na i avitai au ia na fuole ia tatu por kalami tai au ale ai tatu por kalami tai au leota fa fo mai uso ia la tam fai pe fa au ma por kalami ma leota tu investigando il aso tai au ina ia fai pe on fa au wina ia le tautuina o loto pa ia maroto mamalu Samoa e mo temine ia te manatu le tutuila America Samoa ia le au mamalu tatu malo mana masiofo o le fon fitalai, le sui fon fitalai, ia ma la paanga, ia taina ne fo ile fionga le lipa le mia, ia male au malanga atoa, lea i whanau atu e sau le wha ili pua leo leo, ia ma i lato uma o lo o anga ia ni i America Samoa, ia ono o le wha moe moe tele, o si o tato uso a, ioe, le motu chasae, whainga maro tutuila manua, ona o le latu wha moe i le umu saina o le wharifono o le lewa o le wharifono o lo tausonga na whai le wharifono le na tere i tō mumu e ia ia tutui lama lewa na whai ioe o si u tausonga ia le li o papa li i lau li ioe o ia na le na whai le wharifono ia whaptei le la o finally na le tō mumu le maota maurunga ma le maoto sui i le umi na whai ia au lela ua whato a maua le avanoa e umusai. Samoa ia manuia tele le aso whaftai. Ia manuia tele Thanksgiving holiday ia i matu i Amerika. A whapio lete whai ni maalia na i meu mamate. A whapio na e fia turkey a tō aina na utapena mo tai au. Na, whai maalia na i meu mamate le ni me te uatu ai tangi mai. Whai maalia ni fo i umane ia ai ngase stasi. Ia o le tatu por kalame na mo le so. Tatu tue filo i tai au. I le anga le leifa soa o le atua. Ta iailu soifua. Ma so ora. Ai mo temnei. Soifua. Ma ia manuia le atu pele. Soifua mai.